95, elle est là, elle s'appelle Fadila, de Toulouse, Azul. أزول عندهم Comment واحد tu vas? أقلق عندهم واحد داك اللي فايلو اسمه فضيلة ماشي فضيلة اسمي دلو الغدا محمد ستان فرانكوفوني ماركاني لاميريا نسيرة يرى فضيلة يتسو أشني دونك اسمه فضيلة Ah, d'accord, donc Fadila. اسمه فضيلة Fadila Stromis. ستان فرانكوفوني ماركان دي لاميريا يتسو Fadila أشني Stromis. هكذا هو سمية عندهم واحد ليسونسيال د الكينيا Azul, Aslam, مسلمة. أزل في لك دم واحد أزل يمسلي ذنا دم لأن رفات غمر ندوني سي ماريكان سي لوروب دي إثمورت القبايل ما هات لأنه كذا غادي تحسسن دي ثمورت الشينوا. En tous les cas, on avait trois auditeurs RDC, c'est la Guinée équatoriale, Voilà. le Royaume, c'est la Tunisie, la Colombie, la Tchéquie, Canada, enfin un peu partout, voilà. ماريكان. Ouais, américain, tu vois. Johnny, you are تدرت. إذا نصفوك يسنا نسلموك في اللسنا سوسدا. Voilà. Il y a donc. سمحي كدام واحد بلا ما نتسوى مدوكا لا يكزكان يخزولت وقاعدي نسعاوز يذنا ام رشيد سباب الواد جمال سيلباري صبرنا سي فالونسيان جميلة سي ثمورث سي أضرار يماثنا خالد كولومبوس يماثنا غيسمي مانيس وغزن وحذيق الهي سباقي إذا غني بدوكا النهار كل غادي تحسسن ربان دغمر دونيس سورت في ما يلوني تسوغ تصيدون الله يبارك اسمي وغزن وغزن وحديق سي غادي تحسس سي كولومبوس il a c'est la Colombie, hein, il a une créache, c'est qu'un tamzour tenmertis, il y a également notre ami Jamal, la bibliothèque sonore qui est là, il nous écoute, c'est notre tenmert. أشي قرأت الصعوة زمي عاوز الإنجلان صحيت يا جمال. أشي قرأتك صحة في الباتريمون وانا قاعد تساعد الشيخ عرفو يزقرنا قدام واحد ستان بليزير. صحيت يا جمال تنمرتي كي لا عند أحمد النشافة ما قرأ الزولة ألا لا فضيلة. سي حمد نتسوث هي سيرتان على سي حمد. نو تينيم دلالا استخدم في نضا ساسين تينيم دلالا فوالا أنا عم سيدي. إيه وي. أشو تصور داري مرافضا. بيان هذه مرافضا نسيني ذو نمشي ما محمد يمكن. أنا لا يكتصور دار كذا ري مرافضا من كيني الجيران ري مرافضا. on attribue le mot للناسي مرافضا. بصح لما يبغي يديني لا ديسوندونت لا فاطمة نسومر شوي داكور. فاطمة نسومر تمرافض. إيه زعما غادي لا ديسوندونت. غادي نفار بس الفرا نون. فوالا إن شاء الله سيدي حندوانو نكوني كثيرة. سيدي حندوانو غادي نفار بس الفرا كاس. ليس المثل لا سيتا ديال جنتي رومينا دم وحده. سنا كنت جد فم تحرش. الزاوية نتعطى لي السنة. كان. نكسد درسي ولا سيدي علي وساير. روح ما مجدواك خنتاش هنا كنا. سداو. باركوطر دا محسن الزاويه الحاج بالقاسمي قلنا ندي تاخوخ اشحال لي زارتيستي ديفون دينا يمكن تشطي كرشيوين دينا وي تكرشيوين تسمدن دينا الحاج بالقاسم جوست نتي ديسكش من لو فيولون ايتيكل توكتم زوال تمرت القبيل جديس ابراهيم ميزري حاج بالقاسم فوالا فوالا جديس ابراهيم ميزري يفقد سينا سعيد غزلي وسنوك دينا ولا شنو اننا كي يشنا دينا سليمان عازم et pour un monde d'olis il fordis c'était le seul qui قام ديفونس l'instrument نيس après نيس الحاج بالقاسم نيس واقيني غادي يروح لوان غادي يروح من بعيد دي شنا vrai effectivement Slimane Azem يوال ستامبيدي alors غادي على petite tu veux faire un appel Fadela si la نروح على رازاز ولا شغالف ولا شغالي فدامح مالوريزمون يوسف تمشطوح ثم يقارن ماسيليا سجيلي نتل مسكيت تهلك الكونسير وركناني وراني راكو قاعد يسلن مسكيت تشيسو كهبوضي شي تشيسو تساف البونكريا ثوغال مسكيت غير حاله حواج تنعيون مسكيت قشيش تاكيت سنجيل سندي مورث تلقى في لوبيراسيون دي فرنسا ديسقا من 25,000 لي زورون انني السويفيني غادي لي تصاوب فاكتور ثمي 100,000 لي زورو دونك مسكيت مدقش تاكيا مدينه قدام 5 سنين كان مسكيت الى عمري سي انونج
سي انونج مسكيتو توكلا لا راه كيجيش تاكيوك الا عندك لا كنا نتنعيون ثاني وصل لاسوسياسيون ومقارن اسوسياسيون دو فام بربر اوروبيان سي اون اسوسياسيون كوي كاينه ستيما ديال قدام واحد الا وندخل مع لي دون ماشي الزوخه فغا الزوخه مي فغا كاين دينا غير غاشي بلي سي اون اسوسياسيون فيابل لا بريزيدونتين مارسيل لويزا فرحات مثلا سي اون اسوسياسيون قدام اللي في مدينه الباريه النيميرو سن 01 45 33 42 28 ازدعوذا 01 45 33 42 28 اسميس اسوسياسيون فام بربر اوروبيان اسمها ما تستفهم سور انترنت خدمت في جوجل اسوسياسيون فام بربر اوروبيان وزا فرحت نميرتيس et puis j'ai vu qu'il y a également Akilidi qui est quelqu'un de très très sensible à ça. Il veut vraiment donner un spectacle gratuitement pour cette situation. Akilidi Thanmirti. نكستيما ديما كذا مداك لنا اي تغد في المعرف اللي سدام واحد دينا اسميس داك لا سليمان سلباري سليمان تيولا لا فلسطين الجديد شي قارا جوستومون سيدي كان ساليه كاع في كليدي اشنين غام قران يتحوس لي اسوسياسيون باش هذه شنو يسند ان شاء الله هدا نون يشنين نظن روح ليدي اكن كنا افوز كنا دسنا الغاشي هاد شنون كنا دجمعنا يعني لقني قشيش تاكي هما 25 سنيني يالوين راد في كنافوس نتللت تمثلتي شويه تاكي تنمرتي سون تو لي كا ميرسي بوكو اكيدي تنمرتي صحه الصحه الوغ ادنو راجا سترقي قشيش تاكي بيان سور on va appeler Louisa Farhat tous nos amis à Paris un peu partout bien sûr pour essayer de la faire venir et ça on sait faire, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, il nous attend de l'autre côté, c'est à Zazgan. Alors, c'est qui allait nous dire Fadila? الدموح اسمي يظلم يتحوس يسنى فعلي مزيان شخر غادي فوغاشيس خاطر زيني جارزن انو نشفانا في مشاوت تمسينيونا انو يشفانا في داك دومار انو يشفانا فاهمه ربي فوغاشي كير كلي انا مسالي مزيان باش نايا مقران يقولوا لنا في مدينتي ازوين فمدينه كاع ازوين هناك مزرعنا الكليه وصبعي راه في جرجر كي زيني سيفكان وشنو قلنا يسيفكان انه ما يقارن الرومونتيزم خاطر ما ذكروا ذي فونطم فونطنينا تمورت زين يتساكن امشي دينا ما شريف حمانيوس قاعدان زين يتساكن اللي تاع الاكسجين المخي باش يسفرون باش دينا يمسليني وكيبحانن سينا كاين الدموح يشمر لي سيون ديالنا في مورثيس في كاع الزوقن ديك سكواس 80 اسميتكر 80 فين اللي سين قداشنا عندك تغني يتمنقلات الحسناويه زروقي علاوه يتعاود دوك فوغاشي يشنينا كيم قرانن يتغني ديال ليسي يتغني في المغرب وين تدار عندي كيوفا غادي يغني غادي شنو ساكينو 87 يسوفغ تا كاسيت استمزوروث ما عند لي كاسيت دموع يسوفغ تا كاسيت استمزوروث مالوريزمون يجبديت سي السوق خاطر ولا يخص الميكساج داين يدي سفقنا باللي غاش نايا كاع ستا بيرفكسيونيست داين يتحوس عيني الهم اون 90 يسوفغ لا كاسيت وميقرا الويز قماس يعني بقارن لو بيجو دو سا مير عندي لن 6 لي تيتر كاع عندهم واحد يسدوكل اقدم ذو جديد وكان الدوغال غارس ما كان يقلنا زي الليسي اين سكيا ماركي اشنا كاين غام قران سي لي بروز دو لا مارتين فيكتور هوغو بودلير وكذا كي يسيف كان مشى زعما دينا يسيف كان داير غادي يهضروا فاش تاكيا سلاقل يسيف كان سيرنا قمسلايلي سيرنا اكن ديش دوك اليار وين نسعى في مور ذوين يغرا كذا كي لي كرون بويت كيني غادي لي الباتريمون مونديال ناحيه ديك الالبوم كاين 90 يا راه تجميلت اي مجوهد
عندي سيقار ألم ماذا الموت جوسكا لا مور أم جاهز ذاني يا سجبين تيليزي ميغري يوجد يغريفن يجيوستا تقار سدسي في الليل ذا ساوشت ميقار وظن إصنعون أي نوكي ذي شو شي نوكي تصن الولها دي مثلا على مزيان أكيد دنيا ذا رومانتيزم خاصة كني لا رياليزم أجيا إلا وتصل رومانتيزم لا دغا الجيوستا واش تندي سيقار يسري الفجر l'étoile de l'aube. L'étoile de l'aube, il a été inspiré de Gérard de Nerval ou de Lamartine. وقينا أين يعنان يكثر من ديس الألبوم ما قد يسوفها ويقار لويز جيمس سكين وسند وين ما قارن لي تيوبنا لي سوكسي روح واحد خاص روح واحد ملكي وحدية ساخش تاقي توسن عندنا دموح en 95 ساخش توسن داك دومار سكين يسوفها دون 2007 الألبوم ميقار أثروة عندي 3 وشت وميقار ثم شهو تنسيليونا أنا ويسينا ثم شهو تنسيليونا 2011 يسوفها دانيا أين ميقار تاخش فاطمة ربي عندي خدمان ديو أين يزاد مليح وكز شنايف وميقار نوريا ثوالي تشتاقي في لا 2003 ساكري فوا فيمينين بلا ما نتشوع لي زالبوم نغني خدم الفاض من سومر هذني يا راه جملت يفاض من سومر في ذاغن يخدم على لي ديون نظن وكذا تشنيف ميقار فريده الى البوم ميقار ازفل ذي طيش تنميتهم وقبلنا دا غورس بيان سور فاضل تو ريست افيك نو وقبل كنا نروح غورس راس كما السورفضي السلكه ديالك السلكه هذا واحد التصوي مي لو شادني غير بزاف خاطر قشتاقيه وي il est là juste dans quelques secondes كان نروح غورس مي جوست بروفيتي pour annoncer Youth Tamara Dilin le 22 de Guédilion. C'est dans le cadre de la journée de la tolérance. C'est notre ami Dalil, l'association Tegmats Idirgan Tamaraïgis Manas Aïlaïk Kabylie. Donc, Hamda Temour Zulkoued, mais en même temps, il y a le mot laïque, la laïcité. عندنا ديرين ينظر نم مراد قربس رتبا أليلو حسن أباني. Voilà. Donc, il y a des سنسف 22 novembre au centre culturel de Villeurbanne au 234 cours Émile Zola à Villeurbanne, métro flashé. Alors, c'est important pour nos amis, les familles, d'aller acheter leurs billets à 16 € au lieu de 20. Donc, Agadena, nous mettons Rimkwanagin, Madame Boucherie Balam, par exemple, Mona Musique à la place du pont, ou bien la boucherie du tram à Villeurbanne, la boucherie des Buères, la Soumam, il y a la boucherie de l'Avenir également, Fnac, Carrefour, Auchan. C'est bien sûr c'est des places sur réservation, 16 € au lieu de payer 20 €. Soyez bien sûr nombreux et nombreuses. Il y a beaucoup de places déjà. Faites très très attention. Ne restez pas jusqu'au dernier jour. Allez-y, applaudir cette Kabylie laïque. Merci à nos amis Tegmat de Nourad à Orson tout à l'heure. Allez, Mouziane, est-ce que tu es là? Mohamed Azoul. Qu'est-ce qu'elle a ta voix? ماشي كيشفور بي يا بحان تدعيك فضيلة الدعوة الخير صحيح. ان شاء الله تحفظ من مسلاي الشطح كما كاين فعل مزيان ثنمير ولا يعني تحوش كما كنقارن كاين العالم إلا واشو في النظارة بصح دوزن نورمال النظارة دخلت كلش بصح إفكتيفمون ما كاين لي زالبوم ما كان لويز كماس مارت كسكواس 88 كسكواس دان 91 صفر تصفيف غوردان مشطاح دونك حملات ماضي غوردان مشطاح لا شونسون بور انفون سينا يروح مشوار كاين دونك وقبل ندخل مغينة فاض ربي تفاد تحمل
تحمل ندات لا تزيد سنة لازم حكمة ونو محكي من 40 سكوة سنة الحبس كذا قاطين صفرة السلام ندات لا تزيد سنة قرا حملة كما تمارك وتسمي لفظان شو كانت تزيد تسقي حملة كما تمارك وتسمي لفظان والتصار دي ما تشين صمتوث يرفع جمات اسمه ضسي الألبوم يرفع جمات الألبوم سماه تحمل لو ديلوج لان شويه ورثنا اترافير شوفي كان دا عليه ايه كاين في الانترنت مالوزمون دونك جوست نتسف ماشي اسم الالبوم نتسف وانا نصفح ولا الطفل اللي فيكي قال لنا في كواليتي لا وسخلاص وشنغال افضل من سومر يدخل من فضل ما ربي يخدم من فضل من سومر لان فوالا شوفي يعني كاينو فيه وفيه فوالا وفيه فضل من سومر يعني خمنا لكم 2006 سي فضل ما ربي فضل ما ربي حتى كم 30 تورق لنا كدينا ماشي اللي كاين انت شكان انت شمنا داخلني راشيون يا ليون تيكتي روحنا سي صراحه كني شي على داخل كان سي عجبه ديالو يون زعما انا نقرا avec le monde du net c'est pas évident de corriger tout le monde بصح شو كاينو في غيون زعما يوث لا سورسي صحن وفي يوث الانترفيو يخدم يسمى شو اسمه قلنا في لا ريفوليسيون افريكان سي با نصار ان سيرتان نصار اكزاكتومون جميلة il me semble voilà exactement oui malheureusement c'est le seul interview c'est la seule interview يفير في الليل توصل السن بصح الا واش تاكين يخدم شي ان بورتري اسمه باسيون دو علي alors oui mais allez un jouk chna de côté moi j'aime bien madame نمري كاك ونزور محسوب دي تران تاع حجورت ما تبغى نمسري هكا نتحمل نسين محسوبا نسديكر تلمس ديك توربا مشي دي مقرا مشي يدي ما ديشنا دونك تو سو باركور وداغن الى قد حصوني مسفليدن الزمرضه دنا ديكا تدنشر وما كنا نشرو تخرف فضيلتنا كي حوشه دونك ندا شرو دنشرو يا aussi سي عمرو القضيه le royaume de Coucou hein, tu peux nous dire quelque chose pour محسوب pour te situer un peu hein ça serait bien que tu nous parles un peu de ton milieu un peu de Mokoran un peu comment ça a été pour toi ça pas été facile c'est le royaume de Coucou c'est مسفلي ذن حملن محسوب هذاك الشيء من كاسترقي ارتودرت لا دا مليون كذا شورار وقدا دي مور هكا ها فنمرت امبوح اشي جنرال كاين حملات ذاك السلا امي وني جان حمله يعني عارن حمله اللي خلفه حمله ما كنقارن لي ديفي هكا عربيه اما كان دونك ميم تزادتيني نو نطفل خلف نتاك دي تيتر ما خلفنا كيف تما شاوت نسليونا داك دومار اي غير محمله وسن ورزريين حمله كما تما كنت سمي الفضان نزاد في السكاك حمله اللي خلفه يعني نخدم المدن حمله راه خدمه هكا كاين الصوره ما مديشنا الصوره ما داوها جديد سالا بنا تقبيلي فينو ربح تفاف ما ذاك انا شنو تو شبويا انا ترزا تقبيلي فينو تروح اخر تدخل معايا النظام تقرا رسقسيني كراد مزيه كراد تدرسيو اسمس اشعلام لفغوفرين واحد 25 كيلومتر في عزوان هي اعكور ناخد بوزيان نيغواسي في سردون بلو بريسيزيمون كراد داك وجيل وساعدو في غرفه دونك ساعه الساعه وكورن اسمي يبغى العفو ربي اسمي شهد فوالا شهيد وفي طمار كما افضي في شناطه صيمات فاتي تجالس يعني اطاسي السفلين كرا ديال الحيف ربيع ديال السيدنا ماشي ديال تسد نحكم داك دافونساج تاع بزاف سينو سمي غريغ كاع زوغن كاع زوغيان
سميان ذي ليسي يعني دونك كراد قبل هذا الوضع ذاكينا كراد يتهدى في الشلم مزينو سمي مزيان على l'enfance إلى رفقي سي محمد سي لامي انتيم بن محمد سي لامي انتيم فرحات إما زاني مولا ما يسلا غير سنة أزولة السلمات فلاس المرام جيون الميليو ذا يذكرن دونك دوياضو رفقي سي محمد يخدم لي بون ديسيني سي لان دي بروميير كسان à l'époque une licence en sciences politiques بالعرض يحمل مليح هذا يجلس يحمل ثقافي يحمل هذه نافيا يكتب تلقى من الذي قردان اللي ثدار يسلم هذا لكن قارنت يشقوا فين ومزقون يمن نتا يملن دا شويه موحيا ولا سيعرف ربي انت دا يملن دا شويه تزلاتين نفرحات على ليبوك اقشش ضاع الطار هي السفيد شيء اثي واضو اكسيتيرا اكسيتيرا دونك سميت كرا نكرد سزلاتين يكفانا مسلاي سزلاتين يكفنون سميت كرا نكرد ذي شقوفين ونزقوم نخدم للتياتر اللي ثدارت بالك ثو كرا نذكر اسمي مزيا بينيش يثوغالي شغل تيشرطين توا شغل نا سيت اون انجكسيون وما انجكتي سيد مزينو تحمرها تقبيلي فينو وتكرار فوستي تقبيلي فينو يتقر حي الحال ما والغ ثوري ويجي يكثرون شي تحت تقبيلي في النار أغفلي وسات أسبو سنة كذا لي ميديا ان جينيرال بعد ذاك اللي ثمرتنا للجزائر ويحملنا راه خاطر قرات في القرآن هالضراد وستة فارغ قرات آلان رقمتيدنك وثيدنك وكثرة تقبيليس قلا وضع دي قمارة ما نكمل كينا بون سينا دونك في زلاتين يوم ما تفهم روح عندك تيموشوها تسنى هذا تصفدك لي ديالوج داخل وتجغالا وزيرا ما تزيد تسخل ما تكفى ما خدما يوم للتام الصغار راه تخدم راه فيك السنات اطاسك لاني زالبوم كيكينا سينا راه لي سين ازوغن فينا ما فهم يولا غيمانيو قرن داك الغاشين تو غاشي كاين كي لهان كا لا سينا روح تكفي راح ما تزيد سن زاروت امي قرار أدفل يطيج تزلي تكاسي طيان على l'époque تكاسي ظنوا لحد لي سيتي وتخص شي تحت دي لونجسترمون il y avait un souffle ميكانيكتورا تزلاتين الهانت المعنى وكل فريدة وكل بس فريدة يعطيكم الصحة كنت فريدة هذا سلمان نود البروف دو سبور نو وي اما تشان شتني كان مساع لي ديبلوم ديالنا واحد تسمى كيكس خلاص طه mais les diplômes عرفتني ذكي كان سي ان باجاج بيرسونيل ما صغير تيموسني وين تجور لهانت وي فند نظام تيموسني وين لو كانوا صغار شو عندها تيموسني الى هانت ديوي وين لما كنقارن وين نفند على مانيس ديال الموتينس سترافان celui qui ne se construit pas acheter sa mort avec crédit la vraie j'ai un faible qui envers les gens cultivés ماذا لعب دي قاران اكسميزن كي نقارن كي تفسر دونيس نعم سلاي تصوالان كينا ويش فان تصوالا دوضار قدرات مليح donc c'est fou ce que tu dis parce que en parlant de travail c'est vraiment fou parce que imdiazen تمسفاهمن ce qu'on peut dire c'est la télépathie parce que Younis que j'ai eu l'occasion d'interviewer récemment sur cette antenne d'Inamchoum il parlait de ce déficit justement Rosson dont tu parlais très très belle chanson d'ailleurs et les gens ils ont cru que c'était la religion mais en fait c'était un déficit أنا ثموسني أما تقولني أنا نك أين دي شدنا محسوبة أرولا بمدان voilà c'est juste pour faire un peu de ولكن كاينه تزيد تسنى ما ماشي لا تزيد تسنى غير نخدمك لونيس تحفيظ القرآن الصلاة والسلام كيكان نخدمك ونحمليت ونكرد تزلاتين الناس نكون يشوفني زوزنيه الخريص المقرن وين يخدمك يتقبل لي هنا مثل نظر كما هذوك مسلاقين دونك سميتو فيغ دي مانيو مع سلطان تورا ديك الشما مانيو ذي شنا
نكرد ما فهمت كي راه دير حيف نكرد ديك وجيلن ماشي ذيك سهلا يعني دونيت تصل حوايج الصغار لما كنقارنها في تسنى كان لا بلو غروند ايكول فوالا دونك اسمي ناخذ مع لويس كماس عزرايو ديال ليوا اديو دي باس يلو هذه نذا فايلاس سي اون شانسون ريفونديكاتيف دونك خماسه في ليدونتيتي خاطر سوات النيا وزمازرا والصراحه كي سوات دونك يا دي ميتافور دخل تزليت ناس هذا المذا تمسليتي وذا فريون دايرين السطوره ماشي لان نظن اي لو فغات حرزه اماريزيريم لي بريزيرفي سيت كولتور بور تو لي الجيريان دونك ما فغام باسكو اما ولا نتمورثيان دي نازيران في كاركتر ما كنظن ما فغام تزليت تمزورات ديجا في خدمه لويس كماس خدمه السكسي شوفي هذه السواعث النيوت كلاسي تمزورات دايان دي راديو تسنات دي راديو تقضي تمرت الجزائر كلاسي بروميير دي لي بارات كلاسي لا بروميير ديال فرنسا ليبوك راديو بور تخدم ان غران سوكسي سمي لونسي اسم زوارو يافي حبيبنا غمداكلنا فلاية تيغراولا نتسكو السيدة على نيقاسيون انت اللي فلاس اتونسيون il nous écoute البيارة بدات تخسيت يكحمل non ça c'est quand ça Martin il répond derrière donc il خلي فلان واغ فلان ils nous les sandwich تخسيت il nous écoute ايوا انا تخسيت مثلا فلايف كنت سيد على نيقاسيون في حالة مديت يدي سكفلان تزليت الويز كماس يمرني طبيا مضيق مزوارو شاك فوا مضيق مزوارو سينا نظري يسم نعلم مزيان يبدو تسلل عندك نيس العقل وكل خارا في الفن خاطر الفن وزما راسك الخصيص الا ما يكون نسكي خارا في لو سونتيمون الفن زعما كيما صلاح راك نيش تقارنوا كي ديناصورا اسمحوا لي وكي ماشي ديناصورا صلاح راه عندي قبايلي تشمات قبايلي تشمات سيد السنه ماشي ذكرى وكي ماشي ديناصورا نروح كان غادي نديرني لا ربحني ديري من سوا كيكيني لا غاشي شطحان سنسكني ديري من ثلاثة الوفت دونك ويفان اشاك فان كتعقب هذاك هي انا كان امس لاقي ولد انا كي بيان كتيبت مي زعما غادي غدا واماني وتخسرني غادي نظم ليش كنواكين كنا نحمل هذا يعني الان خاطر الحملات تبع غير دي صفون ما وياس كنقارن افيون وضار اسقو ذرا وتبع غير دي صفواره سينظارا التزاله الو وقبل كنا كيزما استلمت وتتوغالنا مولاش هذه قافلي Da Hamid Mjahid qui nous écoute également aussi d'ailleurs. Bonjour mon ami. Voilà. لا السلام سي مجاهد لما تزر يفرح ما صراحه كي سميت خاطر مجاهد حبيب مقران دام داك المقران ماشي كنحل الاغنيه شاركين مي تصل حوايج يعني الى الخير يعني انا مي كو كيدي مزوره في سنه في سيدنا القنيوم فلا انت كيف Noaran, donc la diva de... C'est un plaisir, c'est un trésor. En plus, avec la belle robe kabyle, Nanouara qu'on a également l'honneur de recevoir l'année passée sur cette antenne, c'était vraiment un régal. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et comment tout le temps qu'elle est ensemble, تقيم ثلاث 4 ايام مستوى هذه مزيان وقبل نوغال سمحي كان قبل نوغال باسكو je t'ai posé la question في le royaume de Coco juste tout à l'heure vite fait كانك ولا une affiche Rachid Hamid c'était dans les années 70 72 الى الدشير فتح رحمه ربي نورا ضغيله حميد مجاهد et Mazerni Moula, une petite affiche en noir et blanc, et la Salib Ben Khaldoun. À l'époque, c'était pas facile de chanter à Alger, mais moi j'ai beaucoup aimé cette affiche. C'était tout simplement le summum, l'apogée de la chanson kabyle. D'ailleurs, on se pose la question aujourd'hui pourquoi cette génération n'a pas engendré une vraie relève. Et il y a des artistes de talent
j'ai écouté tout à l'heure Toisi, Abdelli, Chérif Hamani, Hassan Ajroud, Zdek Mouloud. Il y a des artistes vraiment. C'est Brahim Tayyib, c'est vraiment. Mais je veux dire, il n'y a pas vraiment une vraie relève par rapport aux années 70. Alors tu vas me répondre tout à l'heure pourquoi, mais je veux une réponse sur le royaume de Coco déjà. C'est Amr al-Qadhi. المزروي l'histoire كوني شبان وزوارها مليح ما سمي غارة. Pourtant vous êtes un peu la descendance de ce Amr al-Qadhi, non? Avec Sido justement ودرات ما سمي خمم داك دومار عند سنة كي تجي على عرش غفرين أفريدي وغادي في غلق المرسير البارين رمسيين علق يا ثرواوي اللي تحندو القاضية ذونا يقعر الفراناق يا داك دمار يا داك دمار ما يضرفنا ذا غرانار تكيا كسقس نرفع 94 خم عندك دمار ودراد اكليف نكوكو. Alors, tu permets, on va écouter cette chanson, Moula Chouredif, il me suffit, hein? Afadila, est-ce que Moula Chouredif, est-ce que c'est le titre de la chanson, normalement, le Kabylie, Duc du Mal. Duc du Mal. On va l'écouter, attends, c'est pourquoi Duc du Mal? Hein? Est-ce que c'est la Cheikh Ali? يا أخي تبغى جيتار له جيتار هنا après. خاطر مسفلي داكينا تنومي شو عليك هي بحانيو. دوك Duc du Mal, il y aura le Dac d'Omar Skhvaili. سنة فضل وليوك راشني نوك اللي sur la toile. Ça desnuque. Allez, tu prépares tous les commentaires parce qu'il y a une rubrique spéciale pour eux. Guidouk Tutsiriwin. Allez, Mzien, jusqu'à 2h du matin, tu ne bouges pas d'ici. Mais là, hein? أنا دمها غادي تسلم فلان مس حميد سي راديو مارسي حميد الثالي غادي تسلم وسيا في الدالية مزيانة في قارة حميد داكشش دادي سي مارسي اللي تورني نخدم كاين اللي تمر في القبائل ما ذاك المارسي وهنا لا عرضنا كنا باسكو زغار شبغنا القبائل كنا حملنا كنا شطحنا كنا Non, Hamid Khaté. Hamid, Hamid, il aime beaucoup l'OM. Il était là le foot. Ils ont pris une claque à Lyon il y a 15 jours, donc c'est pour ça qu'il se fait rare maintenant. Voilà. Attends, il y a Hamid, il y a le moustache, Chérif Hamani, qui nous écoute. Hassan Ajroud également, Boussa Toisi, notre collègue Kamal, Imdoukelou Kullen, Di Yeltama. Dak Domar, allez, Mzani, il est en direct avec nous, c'est à Zanzga, fait Métis. Fadela, on écoute alors? C'est parti. تسي والزور أنا معاها دور نميت سوجي غتي ولا منزور نشجع لي غنو يا الفرق يزري ستتولا من سايا
سيضو ويني في عدنت يشودا الدغي الغبور نضمانا شاي تجلس بالزفي الوانا أقوضين السافط مالا شارة بنت المرصايا ده العقلين وغيضة شال حزن وكل صلاي يبضل الغبور يبضل الغبور راح صاي يشبح للطولة زخم تقدمتين شرالة تخرج فيها يومي زمان يعروى ورماية ما غسل كراج سين الدار ورفنا الخيق الغرفة لا فينا جه غثك وفلام يا سنة زار ما يضربنا غرالان تفيرت عزيزة وسايلي ما يدرى الحرم في اللاسان در العش سليل عليلي غازر مفلس عزازا غزالي سلايت سنرميلي غيب صيادتك استسالاس يا داك دومار يا داك دومار ما يضرفنا غوارا زود تشفيلي ضي وما نسمى ظنا يداوين تثني دبيلي ضال حنيس الغورة ونا اشفي ضيل عفيك البيلي ضال ما نزلت ولا لان الكافن اليوم الكافن اليوم وصار صار بيولا ظلامي سيدي دغيور جناجي اصبر دم وناسا في العسل ما سير بابور يشريان البحر يغوى سقروا ما يتفور هذه تصحنا ما ستخيلك يا زرزور يشجع غزو في الأنفاس نادو في إصدان بالبشفور تبجري تسبح رياس هذا قدوما ما يضرفنا
الزيف يضلق أفروق يفيك تفشريف أنسيني غايك فرق أبريد الغرسي سنيف أسيرنوغي والميخاق استفراتي شفان ترقيف أفروق إعلان كينوف تفشريف مازال قلم تفتو في السلوهين النيس يرفن كرد ندم من رزنت يقسمتو بحرين عليتو مونغيري تران فلاس برس التزيرين يبضا كين ومان يسر استفرات ديك ربي ذاك جنبي يرقان ثبراتي كدا يتسمير غريق سطاس بردان مكتاغ بسان طربقت وني وذي مطير أسا شرابين ويبان أسرمي ورزان ترصيف ولذي مني إلا غير من بنقان كذابي جنوان يفيد ذا معاني تغالين وزرزور طرعيسي جنوث أذرورين أسميض يتمغسان أزرزور مدي فرين يوسد الغرق ذا قسحان أشو الخمار كيبوين يناك يتشمي سمان يقول يبغوني لين سلعو ما في زمان يا البابورة بجسز تروح في أرض درد الموت سليغ الصوت ميدي السوال أي كذا جيني تقول سيلك لوحدي قنغيول يروى ما انفعلت سكوس ناوي قلم ذي حلقل ترف جريا نتموت هذا قدوما السوق والشرق البحر تسليلك هذا قدوما تسليلك شرق البحر داك دومار يغصب يغوس أرطر وحث ما تدي عزق ستردس في البحار يتقلس أم المريض يتشقق تما قارد دل الرحاس أم زمتا تفتت وخلق يفوق البحار نبض فلاس يبانا غد شري يضرق أبضا غرس الغاز سيسمي سور دار المنطقة أين تبادي ضرياس ترويح تبضا خلاق أين تبادي ضرياس ترويح تبضا خلاق. Avec patrimoine et tradition, on perpétue la langue berbère. Radio Pluriel. Radio Pluriel.
Voilà une très très belle chanson, Atsinigzim Shit. Alors, Naïma Sénérazoul, il y a également Kamel, il chante vraiment un patrimoine, les contes pour enfants. Et Naïma, alors, elle veut savoir, Dagdomar, Dachout, voilà, c'est des questions comme ça, ils ont le droit de savoir, Ali, hein. Bah oui, Dagdomar, donc, c'est le duc d'Omal, Omal, A-U-M-A-L-E. Donc, Omal, dans le temps, c'était Sorlanzelen. Le duc Sorlanzelen, le duc a besoin de notre amiral. Et donc, assumer le duc d'Omal. Et Mousse, à l'époque, il y avait un seul bateau, donc on va voir une loch en bois. يتساوي غريفنا ذي سناين يتساوي الغرفان خدمن دون لي مين دو شاربون دون لي فونري اي تو غرفني مزوره مزورنا غرفنا خاطر ادهضر مساله تهضر في 1897 بطريقني يبان خاطر ناديون الفافور كان يقول ماشي الغاشة ديماجيني هو كيف ميس لاروا فيليب كي الاول نير الامير عبد القادر اخر كم غاطر نريد تصل حوايج الرقيق كان كيا D'ailleurs, sur la vidéo, on voit Duc du Maire et on voit effectivement Verouert, Camioun, voilà, ça. D'accord. Donc, le Vavorgien, c'est la marchandise, c'est aussi là, يتساوي غريفنا يتساوي المال ويتساوي تحت الكورية دونك تفراتينا كنت كاين اما من السوافنا كان دو تفرات الرجال ذل الشهور الطامة كان الحق الرجال خاطر الفوفري تاعتنا مليح اول نامس انقالون الدنيا الكفنا اليوم او يسون ازرار ديرو تونا كنا يمكن خدمة نوزار ذا شنو قارن داك دومار وفيها غريفنا ورينا مساكيت دونك سينا c'est un problème de prononciation. Surtout le mot que tu as utilisé, kef de Lyon, moi je l'ai entendu chez ma grand-mère, Sarah Barbé. Ah oui, كابيليزم تلها يسلو سابروبري على مثل يعني تصيد ربنا قبيلتنا ولا كنا لقدنا واش يطاح فوالا ايش قدر بين الهان يلسسون تعرفي مسلاين تتكمل سا تتشارسا كي تلحدو الناس دونك لو دوك دومار غرف نزمانا في التنين قرن داك دومار ما يظرفنا الغرام مدينة غرفنا يقدم من نزيكنا رجلنا ذويكين مسلاي برفيت جيون عمر انت درسنا في الساعة 40 قرنص الحاج عمر شفي راسي دمار مقران حافي ما كيكيضا يترسوا قندور ديال الحوض ديال الخلان يحمل انسان اللي تاع ان ارتيست انافوي ما فريمون تا فنان مقراني قلا معنا يتسواعثني ولا يفدي فكنا ماني سيت صاني ما يحمل الفن كينا العيب عرنا القبائل يتروحوا على الخلام شنو دينا ممكن شنو نكشف يقرد مسلانا كي منظر هذا شو ثم ماشي دي مسلانا كي بغا يخدم كاين باسكو تزيد ساكن كاوض كلش في كاسين ديمونسيون مقرن وتجي غير كانك صفرانين تاع الدار خاطر انت سميك شنو داين ثيانان باغ اكزومبل يقرص أكون راشدا لما ويزوج جميعا المثل ساح بعد سامطوت ميلي غسلانات صوزي العمري ليس هداك دمار ما يضرفنا ذا غرانار الحنايا ماشي كي كيبغي يقلا كي تيخدمن خاطر نسميتي صاني bien sûr tu le chanter que c'est حسن mais faux maintenant par rapport à les mesures par rapport à les temps forts الصحه كنت شنو كني مي دماغتي تنتي لا سورس اللي غسلم تجميل في ما خدم على فيش تكنيك اسمي دي صار البوم هي دا شو اللي كافنا اليوم
le Café Lyon, c'est Golfe du Lion. C'est un passage جوه مارسي. تقعد انت الفافورات ارسوران تقعد انت الفافورات خاطر شغل لو تريونغل اللي قالنا البيرميد تريونغل البيرميد شغل بنا دونك غارق ممكن يسعى الخشوع يسعى الهيفان مرضنا لنا الكافن اليولو ويصعون صرار ديرولا خاطر اطاسق موتن يسواخنكم كان جينا. Donc, il y a une explication. Finalement, tout le monde est dans les haragas, donc voilà. Ah, كثرك النظام, bien sûr. C'est malheureux. Donc, مثلا يبغى يضرب داك دومار دونك الاسم من الفافور تقسيط مقرث في زوج اسمك زوج la plus belle fille de la région في فيستا زيزو السارية. Une blonde pure aux yeux bleus parce qu'à l'époque les blondes c'est un succès. اللي كريتير نشبعها. oui. C'est اللي كان à l'époque كي مثلا. ما القبايل. كان غير مع القبايل. Alors يقعد فين نكشف بحال مرة ديال لا ريجيون بغيتي دير ميس يفرح يشني خدمة كيا مي غفل امشي الميلينا السنة نتمارا يدير حق الفافور عندك دومار كنت بصيفي لا قادر يروح على الغرفة وكان ندير خدمة فات وخام. Il était partagé entre le devoir et le besoin. Le devoir d'Aron. Le besoin, c'était sa femme, surtout, la plus belle fille de la région. Donc, il y a تمثال أمشي يروح على غرفة السوق أمشي يخدم تارجي ثانية خاطر نفس التزليسة تسرقي تلا يتسرقوا عند السينا على السلامة سيلفا فور شريك البحر يغواس يكشم مسكين مزونا كان يتجوجاف يروح للكوينات يمديو خير إذا متسارو تيلي تابورت يفاد الفافورني رتاونا لوزين شاربون سلاسي عدا يتجاف دونك سون كومنتير فوالا تجلس خدم بعد 20 دقائق. Alors, allez, Fadela va nous faire une annonce pour une petite fille. Il faut absolument qu'on arrive à la faire venir de Kabylie pour la soigner. Ensuite, le temps parce qu'il y a beaucoup de gens sur la toile qui t'écoutent, qui te suivent. J'adore cette émission. En plus de belles chansons que vous nous passez, on s'enrichit l'histoire de nos aïeux. كمال يسلا تحمدنا غادي اثن دينا روح الرفيشه هذه يتاكي بونجو اثني القرا ديال نسقسي عاد موحه وي احمد يا حبيبي واتونسيون اخي الدغرا احمد كان ميوسن كذا هذه مزانها شنو شريفه وي داك شيش لا نحمل الطاس تو الموند يعني كنا نحملكم الدنيا يعني كان دلو فغي وزمير هذا نكره يفوح الكره الدم حسن وين يتسلين الشيخ الحسناوي عماس رشيد خلوات غادي تحسيس سيدي غادي تسلم فعلا مزيان صحيت رشيد يعاود توغاشيس يغنى توغاش بليطو الحسناوي انويش لنا الحسناوي تيرا امراض اللي نحمل الشافعي احمد الشافعي سبكان هاني كارزاز ديال يونو كوستيمي مس كوستيمي لها جيتنك بور توتالور زرا حمل الشافعي حمل هذه مزيان سي بون الا نسمحي كان الدموح الا الكوزينو سعيده هذه تحسيسيت مزيان تسليم في الناس تزوك تواشولتي وك ديالنا اللي كثيره الحاجه صحابنا الاربعه يوكيا وي اشي قار سي ان شي دوفر Rien à dire, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est bien, c'est bien, Ali Mouzel. هذه وتسويرة على فان ديميسيون 80 دي تودها 80 ماشي 40 خطي 80 دقيقة 80 يا بحنيو ولا شو كيحدث. Alors, allez-y, la laïque Kabylie. J'aime, et puis la laïcité voilà, c'est un jeu de mots de nos amis de Tegmet. C'est un très beau spectacle pour les jeunes, pour les anciens. Voilà, il y a un peu de pour les femmes. Ratiba Alilo qui est enfin, il connaît toutes les musiques. Tenmirtisia Hassan Abani Daqish Lali Morad Garbastian Larvano Nafadila. Vive nous, on va de Doha Oron, Sabte le Mest Bouvrid. Donc tout ça, samedi 22 novembre.
2014 au Centre culturel de Villeurbanne, 234 cours Émile Zola, métro flashé. Alors, pour acheter moins cher, bien sûr, il faut toujours faire des économies à Fadila. Hein. Ah oui, Alors, il y a la boucherie Boualem, il y a également Mouna Musique à la place du Pont. C'est un peu le Wall Street des Nétilines, les cousins. La boucherie du tram à Villeurbanne, les Buères, c'est la boucherie Soumam, la boucherie de l'avenir, Fnac, Carrefour, Auchan. Allez-y prendre vos places à 16 € au lieu de 20 le 22 novembre à Villeurbanne. Donc très très beau spectacle. Demain, n'oubliez pas, à Lawa, à Saint-Étienne, à la salle Le Fil. Voilà, mes places, je les ai offertes déjà. Pour 2 amis. Allez, beau spectacle en perspective. Alors, Fadela, pour cette petite fille دسمش فيها سولت مثلا خصها مشطوح تاكي سلونجا كاع مشطوح ساكن مسكيت 5 سنين ديال عمري سمي اسمها سيليا سي الجهة كيليلتن كاين ذات المشلي مسكيت السوفريكيون الكونسير وراني وقاعد يسلن الكونسير مسكيت تشيسوك عبوضي تشيسوك لابدومين مسكيت دونك الحوايج ذاكي غتصوني ذاكي دي فرنسا لوبيراسيون تقام 25,000 لي زورو السويفي اون تو هادي تقام 100,000 لي زورو دونك الحوايج عاوننا سواطاس إلا انا عرض انا نصوفي مسكيت لاختي تاكي مشطوح يعني نفس العجلان اثن لاسوسياسيون ميقال لي فام بربر لويزا فرحات لويزا فرحات ذاكي ديال باريا ادنا لسعد واحد بيان سور وراح تفرغ تروح ادنا نسك اوطون التليفون ذا لادريس مي هو شوفي كان الدموح تروحي لانفورماسيون كي النادي هي اسمي اسوسياسيون فام بربر اوروبيان سلويت سي لويزا فرحات l'adresse c'est 35 avenue de la Porte Brancion 75015 Paris. Ton téléphone 01 45 33 42 28 avec le numéro le compte وكدينا السيما ذي وذا شافيني c'est une association fiable. Oui, راح Allô. Alors, allez, tu es là encore, hein? Allô? Fadila? On a été coupé. On va essayer de reprendre tout ça. On va écouter une chanson de notre ami Abdeli. Alors, Abdeli, on va reprendre donc Fadila. Tu disais donc le numéro de compte Waqila, c'est ça? Le numéro de compte Adel Sarken, un numéro fixe de moi. Donc l'association Gatsen d'Il Péria, c'est une association fiable. On a déjà reçu ماشي الزخا مي باش دينا كان نعرفي بلي l'association Gatsen Zalis. Donc ton téléphone 01 45 33 42 28. Nar auton le mobile 06 09 72 30 77. Mais le numéro du compte de moi, alors c'est la banque postale, c'est 5 2 1 3 2 9 0 A 0 20. La clé 20. Mais le Liban, c'est l'étranger, c'est Canada, c'est américain. Donc Liban c'est FR 19 241 401 521 3 2 9 0 A 0 20 20. Le code BIC PSS TFR PPPAR. Voilà de moi. C'est une ma Fadila, on va essayer de... Le site internet Association Berbère Européenne avec nous les informations. Et bien sûr, Wizard Smithir, il a toujours aidé le petit Farid avec notre ami Gileli, l'association de Toulouse. Il fait pas mal de choses. Et même, voilà, de Noura Laros, on va l'inviter très très prochainement.
et on va mettre le paquet pour cette petite fille. Moi, mon collègue Kamel, on y tient beaucoup ici à Radio Pluriel pour ce genre d'opération. Voilà. Allez, Mziane, est-ce que tu es prêt? Tu es là? أقرأ هذايا ما حصلها ونين ديك ربي شفا كلشي تلقى تنشطح ما لا شو زعما راه نخدم نكون أقرأ هذايا خاطر لي زاكسيون شفان تيكيا نكينوني شفان ورجاني دني على كي ربان داري تسولن كي تمزوالو دارو السنيك ولا شافن شتاكيا لي زاكسيون هومانيتير ماشي ضعف لك ديك ربي شفا ما لا شو زعما نخدم هذايا ديك مورث يمكن أقلع ذاك كلشي تلقى تنشطح. تنميرتيش. Il est de quel village à Fadila? إليلتن. إليلتن. أكيني مشلي. إليلتن السنة. جهة مزرون الطهور إتو. داكور. سيدي ما أتصف الأسن. يا شيخ علي ما توجدوا الشنشنين هذه تشينا سي ان كادو يوغاد يسلنوك. نخدم كان كي يشطح كان خاصهم يشطح الظهرين. Là, c'est bien, la voix, il est beaucoup plus douce. Mais même j'ai une belle voix. En dehors de. كانت تتصل اخترت كانت انا ونهوان تتسوتات الشكا خاصهم كي نقارن خاصو تكفاله زغار انت تزيد انت فاضله بعض اشواق فما ربي امي حقا فينا شواق نسي ذنور يدي زكوان قبيل ادنيني اطاف الله يبارك ادنيني ثروه نغفينا فوالا فينا نير ثقمات نروح واحدة منك وحدي نزار في لاس نروح وحدة اي روح وحدة خاص روح وحدة تلقى تسكانك كتنديس يعني نتزغى خلينا نظن انت عديني روح وحدة مش بدنا نروح وحدة ماشي اخي قار دا حميد نسالي اخي قار ساوش تاكيس تان ديفور سلاميا مالوريزمون سكي نيكزيست با ديك مورث القبايل غالا داك زرنا ميك يحوزاتي ده يحوزاتي ده صح وغاشو هنا لو كان الفغي داين شكون كيفو كلشي كفو دي دوني في الا كانوا قبل لما كاين في الفضاء هذا كفو يا نوت شبح مليح ساوش تاكي يمكن شي حاجه زعما موندو تفضنا نو لا جيتار خدمه موندو تا جيتار دونك يقدر يكون قصر مدينه تيك تسلم فراشني لندينا مرحبا سلاميك انا نسلم لك في اللون الناس محسسنا وانا كراينا بروشينمون الناس شفا راه نريد واحد مالو الناس ما شفا راسمك نحي دوسي راه زون كنوفزوني عدان وي وين كاين تفضيتو على ضمير وعلى كدافيريك باسكو ملي كتفاضي السبيطار حملك ماشي يعني غاشي دينا سي ريسيبروك عليا يعني وليدي تسمح سيسن باسكو pour plusieurs raisons, faire des qualités sur le bord ou de travailler. Et tu sais qu'on a bien suivi ton hospitalisation, même à la radio. Pour te dire, on a toujours demandé après toi. Et je te cache pas, la dernière fois, c'était aussi pour demander après toi. Et je sais que tu étais malade, fatigué, donc voilà. Ça m'a fait plaisir de te voir. Voilà. Je pouvais même pas te remettre sur la table. Tout le choix, je t'ai compris, mec. Alhamdulillah, c'est l'essentiel. Et tu es en forme, tu reprends ton sport, c'est bien. Très bien, très bien. Alhamdulillah. Donc, il y a un autre remarque, c'est des essais. Allez, pour vous, mes amis, Belamat sur Amdokdou Kamel, Dalil également, qui sont à l'écoute de Tsandir Khatanzan. يمرح واحد منكي وحدي يلي ونايت بعفريدس يمرح واحد منكي وحدي يلي ونايت بعفريدس أضرح ورث الدويد أضرح ورث الدويد يلي وناي خذ مرايس
يا ليوناي خذ مرايس هاتشي بجي تسيري تيري ماتشي ذا مسلاي تقول معاي وثيوزي زاريس ذا من القاية ذين ورد يا ذيري ذين ورد يا ذيري أمزون ذا حريم الواي أنا ميغلاظ ورنا ميحمل كم روحوا حذم كي وحذي يلي ونايت بعفري ديس يشرحوا حذيك دكي وحذي يلي ونايت بعفري ديس أضرحور تدوي أضرحور تدوي يلي وناي خذ مرايس يلي وناي خذ مرايس يا خامي وعزيزا سلموا لابني كيف لساس صفرا وليا صفريوان سرما غادي موضي بواس عيغ ولادنك ذاين عيغ ولادنك ذاين ولا شي نور ناس عيتي لاس ولا صبر عيساتي لاس كما روحوا حذم لكي وحدي يلي ونايت بعذري ديس كما روحوا حذم لكي وحدي يلي ونايت بعذري ديس أضرحور تدويدي يلي وناي خذ مرايس يلي وناي خذ مرايس سقسولي عما ذا مين هتصفض مشوار غزاف صفراغ ولاد نكيني توذرثنا ذا غليفة السمح متسامح ذيم السمح متسامح ذيم السمح متسامح ذيم يرن الجرح يتسعي الضيف يلفذا أردي تسي الضيف كما روحوا حذم نكي وحدي يلي ونايت بعذري ديس أضرحور تدوي أضرحور تدوي يلي وناي خذ مرايس يلي وناي خذ مرايس. برافو 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 تصغر تقدم وغير تفاصيل صغرت يا صوفي وكي يا صوفي وفسكين. En tout cas, une très très belle chanson. Une très très belle chanson. C'est un chef-d'œuvre ademzian. Alors, au قبل هذا الدور si Canada, إخقارن ورشين Canada, Ibrahim إنيش أزل فلون مرة. Un grand respect pour ce grand chanteur. Est-ce que Ademzian pourra venir en aide à une école d'enseignement de Tamazirt ici à Montréal, faire un gala en faveur de cette école. Et bonne soirée. Voilà. كني سنين عثمان مع مرة ودي قدشن يعني فزرع ولو إن السنوات جينالا مي كتفرغ لك يعني كاين قرق يعني لين قرق فيد وين يشبان كي تشحاط تشحا وتشحن فنان النظام التقبيلي كان في التقبيليت مي وثن ديال الصحراء شنون ناس نشجع عندي زانفيتاسيون ما كان يعني وزغارش يقولون لي زورغانيزاتورنا يبغي ضربي ما تشي حاله شطح هذاك لان نخدمك شطح مي سمسلي زديان اي غير يعني يتسون راه ندير لي فوق براتيكمون تو لي زارتيست نو يخدمنا مسلاي متورا ما فغا اكثر رفرا لي زاسوسياسيون الا كتخدموا على حاجه كما تخدموا كاباري سينو سو هذا راه مكان يديشنا
ويجي قل جو سولاف هضر هذاك مكان مر فنانا باسكو نهضر بغير انا كسوا لو ناس خلوين شريف حماني ناس داك مولود تو الموند لكن من لا فرانشمون il y a une négligence il y a laisser aller dans ce sens ونرى الخير ويقال يفنون تقبيليث وزغار هذا الشيء عيون يمكن ميتنا في لكينا بصح محوات الشرح مي هو يفن يقول قرا زغار بلا دونك نيرتيد سارما يعني ذا الحقيقة نيرتيد سيدا بلا دونك ذي كندا نظن هذا لو كنا يتساولن صنفرح مقرن ماشي غافل امسلاقي دنادي زاد اللي دي لو بطس سينازور مي كاتنا في قبايلي بصح تلا نيغليجونس عند السنه كي تقبايلي ثم كسنا جزت زيتي ديال الحونتاجرات نادا كون شتايا لان ورفان ليا نعتني تصوران ميدي السنه انشتي راه على قبايل يحمل على قبايلي فيو اكني زوخا صلاصل ان حشمها سوات ماثنيو انشتي حمل على قبايل يكره غيمانيو غاضي وقبايلين يحمل تقبايليتيس امينا يورجانتيلين للتجارة نساء افريونيس تقبايليت ماشي د الفضان نغدا من دير فولغاروس تقبايليت ماشي د الفطان ماشي د فارنوس تقبايليت تيرو كزان ماشي د ركاكيس واكوس هذا غادي يهضر بيان يعقربو غير انا افوس داك فوس نكون نبغى شنو نبغى نمليد نبغى نرفع تقبايليتنا زغار غالي ندوك يتفندر تقول الناس فنان مرة حبسن تحبس لا برودكسيون لا شانسون ان تكست سي لا كاتاستروف في ديال حونيت قبيليت كاين وين يشوفان جو سوي فريمون بيسيميست باسكو لا روليف سكينه راه مكان هذا شرح جوسكا كون شوفي كان ادالي شوفي كان هنا شنو ولا كنا 2014 يعني ولا وسيد محمد قد نعرض شريف حماني يخدم يعني جرزن زدك مولود زاغن ماس اجرد حسن ذيني تخدم فريمون دي خدمن دي شانسون ا تكست يعني انا ناس زوان شوف لا الا خاصك كذا قديما ساكي تخدم معاك كيتونا خدمة سكسكواسن 94 ارتونا من المسلير استجد تسقر إمريت فار وتعقالا ماشي تزلاتين إنو تزلاتين ديال تحيث مرة فنان تقبالي فينا زوران تقبالي فيك خدم نسقولي خدم نسنيا تزلاتين سنت وغلي نتارا روح جو ne pense pas un jour هذا مثلا هاد بيريميت تزلاتين الحسنوات فلاسي عفوا بها ناصي من عزم ناشرف خدام نغلو نسيت من قلات معطوب نغنا دونك الفن ونسكي اللي خرام مي ويجي يديسن الفون تسامع كان يفتح الحاجة وتكثارا كاين كيك شنو كاين نامبورت كوا انا خاطر العبد ديف كان ذا شو ميزمر هديف كذا شو يكسن هديف كذا تحيث وكثنا نبدا نقول نسينارا نقول نسارا نقول ونزميرا هي السن شنو انا كاين ماشي لا فوت نسن مي الظلمه لي ميديا الظلمه لي راديو الظلمه لي زورغانيزاتور يقوم انا دفروني تفندير ساكين شحال يدي صور كي دي كندا كومبيان شحال يحفظ في sur Facebook عندنا 5000 دي مونريال بارتو نفا كتروح لهذا مي مشي كسننا ديال العنان ما ولاش غير في هذا ونشنو عطل ذا العيب كمان هي سكون ابل لا فيرتي هي لو جمال الدراسه كاينه ترون تهضر غير في منو كثر هاد الذهن يريد الحوج ارتزليت نهار الفن يوكنا سينادر في حاشا دورهم دا يستعرم نو ترون جو ميرسي لكن فرانشمون تيزلاتين شنا لس كامل غير قبيلي كان ويترى ما رافنش تاعي زعما تاعي ترفع زكا يعني خدمه وسند ماريت قبيلي ومازالت كمنا لي زالبوم ديال حون كادو قبيلي ذو اللي كيحملن تقبيلي مي تنخدم تيغريان ساكي صرا ما تصوض بور لي زورغانيزاتور تهضر رافع عليه مزيان واحد السكان هضر هذا في فنان النظام خاطر كاين ما راه ولا فنان نعطي قبيلي وكي خدمنا مسلاي بروغرامي ناس شنو كالك بارت فرحه مي شوفي كان مسالي كاين غوري نغلظاكو
ماشي على les médias, les qui n'aident غنغلطوك la faute est partagée même هونويا كاين ذين ولا يا داكي ورنا مس شريف حمانيه مس اجرود ندوك سي الميم كونستا ندوك باللي سي لا شونسون نون ستوب كي برون لو دوسو اي غاروس دوك كل مالي باش ديني مالا ولا تكون تخمم البوانون ولا تكون تخمم تدوك البويغيرون تخمم ان بوا كونتر الوقت النون ستوب الوقت تروز ما ورا خاطر لا شونسون لقى نحصوت اكني في الليل اكني كرا الشنوب اكني في الليل اكني كرا السمح في الصوب دونك لا شونسون سي اون كيسيون دو نيفو سي با اون كيسيون دو غو لي غو ديال الماكله لي غو ديال الفسان اما تزرد يتقرح الحال اما راه دافغات ان اتيديون اون اتيديونت نالا زعما كيكسانا باكاج يمدوكال alors Algia تناش تسلم تصف على مزيان تناش j'adore ses chansons on garde un très très bon souvenir de son passage à Lyon تسلم تصف عليا c'est quelqu'un qui a toujours aidé les malades à Sénéathan Métis. Il y a également notre ami Kamal Azul. Azul Mohamed Azul Igmasna Ali Moufiane et Fazela bien sûr en direct de Toulouse. Tu reconnais Kamal Ali, hein? Kamal, je fais place noire qui dit Nathalie Place justement. Je fais aussi l'association AOL. Maintenant, il y a un grand spectacle à la salle Mancha à Lyon. Oui. En 2008. Et il est là le dimanche de 20h à 23h. Il s'appelle le gourou du son. Ouais. On avait passé un excellent moment d'Alir. Franchement, une interview à la radio, le gala à Lyon 8e, en partenariat avec l'association AWAL. On est monté sur scène, on t'avait offert un drapeau sur scène. On a passé un excellent moment. On a fait vraiment une très très belle émission la veille, donc où tu étais en direct à la radio. Et on s'est même inquiété quelques mois plus tard, Wakila, tu as eu une agression à Tizi Ouzou. Non. Je fais. Alors, j'ai pas eu d'agression à Tizi Ouzou. Qui c'est qui nous avait raconté ça? Non, c'est qui est radio trottoir, pas du tout. Ah bon? En tous les cas, c'est pas radio pluriel. Non, moi je suis radio pluriel. J'ai eu une agression en ce moment, j'étais malade, je suis à l'hôpital de l'Indien. Ouais. Mais je suis agression, raté. Non. Ah bah, c'était en 2008-2009, voilà. Oh non, pour la maladie, on a dit, hein, il y avait Ahmed qui a parlé quand tu étais malade en direct, Non, les enfants, on a bien suivi ton hospitalisation, hein, t'inquiète. Hein. مثلا كي نسخه ما تصلوا نستنى دادا علينا الصوره ما زالت نسخه قرويو اسمي في Garzon ناشف على l'association AOL je pense à l'époque c'était Hassan, c'est Hassan le président qui est mort déjà dans le mémoire d'être là. Je fais un دوار تسدي Lyon je fais justement avec Garzon. On a fait les magasins ensemble. Oui, on a fait les magasins ensemble. Les tomars, زميغارة يعني الأكسيون. سمعت استثناء تساديت. J'ai la photo encore. Eh ben, زرا شيء دنا tomars تكسنيش. كيما j'avais une hernie discale, ce qui fait vraiment de bougeons et après l'hernie discale. يا نماد الصدق صح. Alors je fais comme un faute tabouré, mais comme un spectacle, je pouvais pas me tenir debout parce que j'avais très très mal l'hernie discale. Je cherche une chanson, la fête, c'était la fête des mères. Le journée, c'est coïncidé avec la fête des mères. Oui. Je n'ai des chansons à film,
ولي مدينين تفسوت حنين في مليح تسدي سنة فوالا شنو دي شونسون تيجي من قراءة فرات السلام روحات تروح بها هنا كيما تشاسون سولا سنتا فرات السلام سيتي فريمون ايموفون وفيها مرة هذا شي قدران تولي في تمارس تولي ديريكتومون سور سان الكسية ميكرونية لكن ولا رجع السنة بونا سيكون صارنا واقيلا أكو لي زانيكدوت غادي يظهرون سور سان تخزرها تمارس هنا استفهم ميكرو تهدر الناس كينا كراد تجال في تنظيمات شفيها في مسلين كين كراد تجال تنظيمات ناس توتيد ونيف الجزء واسمي جموت تحكو دا في مانيس ناديون مسلين ظاهرة مش فاهمة ميكرو تدنا ناس أنا سيدي ربي ماذا قلنا صحيد الجنة في كاس تعلي مزيان لا وزنا مش فيها طبرني وتصور وكي فدادي يسوق معنا قرحنا je les serrai dans mes bras نفس عريت je pense كي يسقط نفس عريت oui même بلا ما زالت سليم C'est la photo où elle te fait la bise en même temps. Oh là là, la photo qui كمان je gagne sur Facebook. D'accord, il y a pas de souci, avec plaisir franchement. Ça ne s'arde comment dire c'est des moments qui reviennent pas comme on dit. Oui, juste comme 2 petites secondes. Ali, c'est on vendait il y a quelques mois, ils ont une association. Alors j'espère que tu vas prendre un stylo parce que Hassan garde l'invitation sur Facebook avec Qaran. Au mois de janvier prochain, on organise la 12e édition du Nouvel An berbère. Si ça ne le dérange pas, on prendra contact avec lui pour une éventuelle invitation. Voilà. Alors, Arjoukan, إميدا ولا في ناير سورفي كان الكملان وكيد يسالي. C'est une information à prendre au conditionnel, mes amis. Le jour de l'an amazigh. يناير أذ يغال ذو نصيف ذي الجزائر à partir du 12 janvier 2015 selon le secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazirité. Amaraï, Amathur, Bouni, Ntimuzra, Nelzaïr, Yenadzaken, Yennaïr, Adjural, Zonsiv, officiel, à partir du 12 janvier 2015. On va prendre cette information au conditionnel, vous savez comment ça marche là-bas, mais en tous les cas, déjà, c'est une bonne nouvelle. Voilà. C'est les restes de tout à l'heure et le Khwaragir. Donc on va le prendre au conditionnel, bien sûr, comme à chaque annonce. Donc en tout cas, ça fait plaisir. La Libye, qui a déjà en 2012. Donc il manque plus que d'autres pays maintenant. Et donc علي مزيان الناس نشد هكذا دقيقة فرنسا. صحتك مالون يمكنش هذا كنت تصطف. شو ماما تمارت جماش تروح تبغي تمسون تقخام. نستلات بتونتن. Dommage. Samrat ou Hassi fait pour l'instant, donc elle ne peut pas écouter la radio en là quand ça ne se capte pas. Il a que l'internet, mais à savoir l'enregistrement à guerre, avec celle, Hamili 14, elle touras, Fadoula Ventas, et la photonnée, elle te fait un gros bisou sur la joue, sur le côté comme ça. Franchement, c'est des super souvenirs. Donc, c'est magnifique, ça fait plaisir. À chaque fois, Ali Mouzian Deron, c'était l'occasion de découvrir la voix magnifique de Noria. On a suivi un petit peu Rachid Khaddam. Waqila, elle fait une carrière aussi solo, exactement. Solo, oui. Voilà. كان صح نوريا خدمي يدي في فاند سميت خدمي يدي فاطمة ربي سي هوماج لارتيست هذا ما كان تزدي ساكين هذا تجميلتي تمطوف سنان خاصك كيغير البال اي غير لا غير الصغار اي غير الصغار فاطمة ربي تروح في الرضايح ريشن خدمي يدي تزدي تمقرا انزا فيلس انزا فيلس خدمي يدي تمشاو تنسليونا على نوفال فيرسيون et quand je me rends à une nouvelle version. Donc Noria en fait c'est la maison de la culture antizouzon. Il y avait un événement de nam, donc nous venons
شنو كينان وفات جيوث لا كورال في افين كورال هنا تروح عند الجماعه السريج وهنا تجن لا كورال كذا شنو بمبر نوريس شنو لا دونك شنو لا كورال وهنا تجن شنو الون كاين سيزيكني جي توجور دوني دو كي نقارن في كي راسم كان ناز زلزم قران اكو لو ترافاي دو كورال لو ترافاي دو حمله الشغل فيا ناس غير الصف مريض عندنا لا كورال كان نديرو على الوقت ناسونو كنت سنة شنو ناش كيسل كيلو سنة شنو كاين نكي كحس من فلسن دادي لا كورال يمي داد لا كورال تعدد لا كورال ني نورياغي شفات قيمه بزاف في موجر ربي هاد غلطه فما ما كاينش الانسترومون لا جيتار كاين ماندوري ديال فاسنيس يمي تنطق لا فاينس لا صال اللي كامل ندخلها عم ديكوفرين لا فايغ نوريا دونك ما فغاد انك سنيه انه فودا لا كورالاكي ابري ديكوفر هاد الحاجه هاني بغاني سنو كيفانا كنيك نروح على راسنا نوريا هذا شفنا بها فوالا لو كان نقدس وجاد جديد كيما تعرضات شنو هي ديك الاستوديو بغات اني تفكيك ترفدي في السنيس تفكر يستندن كيني شنو هكذا مزيان ما نشوف على مزيان ورساو شويه تلعب كان نسنس ملي كاين شتو حي مسلينا كاين ولاش دي نورمال نستعملوا تري تري بال فوا صوت يشبح مليح مليح بوركا با اي دينا j'ai pris contact avec son frère مقارنة بنور كيف بدا l'histoire comme Mauriam. Alors, allez, اسمح لي كمان 2 petites secondes, juste une petite transition tout dans le تماشاوت سليونا d'après يعني محسوب يسالنا دي تصاورون تماشاوت سليونا vient d'être porté sur grand écran. Alors, qu'est-ce que tu en penses un peu de tout ça? Oui, ضامي تسمحتا وأتكمل لكن مسلي كيف نوريا والصات برات قلعة في مشاوت نسيلو خطري لو واش رادينا في انشتاغيان. J'ai entendu que y a un film qui vient de sortir après. Bah oui, bah أنا تخدم من وعلقنا راه كل مزيان دونك وكيفا فيرتوال تقول مسلاكيا الناس كان نوريا ناس تاع الصوت اش كيف ناس تخيلم والصوت كاينم حذريت واش نرى الا قالت شنو نيمبورط كوا الا قالت شنو افيك نيمبورط كي تاع حوايج قبايليت نتحملها ما دافا دي زارتيست كوم سا يتحضر يمانسن الصوات نسن وشنو نرى نيمبورط كوا دونك شوف في كاس الكونساي هنا انوريا ثم شاوت نسيليونا يروح دوريون c'est l'occasion pour dénoncer ça fait واحد سباسايا يبيد الناس بيد لو سيناريو فوالا نيك فوا نيك قدرت تخمم هذا الفيلم إنك بون الفيلم إنك يسقط كيف كي يديو في الخدمة شتيلات ناس بون المونتاج بويتيك مي سا برون دو طون كيما خدمة الحاجة ماشي داك الاخ مي تفرزوها مليح قروي جو في دو لا ريشيرش مسلا الا قال لي مكانيس ماشي خدمت كان كاينه بس فالصوره ناس دنوالي ناس تقصر هذيك كيما 3 سنين 3 سكاسن تزالا في مشاهد نسيليونا اولا كاين نسيليونا جو دي بيان جو لو ريبيت قارنت كان اللي تسواتني اللي تدار الجهه كاينه في افريكان عندنا نظن قارنا الزلقوم سيليونا ما كان قار سيليونا والسينار عندنا نظن alors نوذا في plusieurs versions سياسية خدمات الموسيقى زوان خدمات لا ميوزيك جي ارانجي بعض الكورال اللي قلتنا كان فار زايد في خدمة تشبع في قبيلتنا je suis très fier, je suis très content parce que notre l'air un jour ça m'a chaud mais je l'ai travaillé. Je l'ai déclaré à Londres, normal, en 91. وجينا أي واحد ترى يخدم شوية سنة لافون بروميير ديال لا ميزون دو لا كولتور انتي زوزون كان قال اسمه ذات معمر بغيت ودي عارف راه ميم با rien du tout السواله دي سا ريبوندي راه ميم با دي تليفون انا نروح على لوندا لكن انا يدخل ما كنت في غيظ بغيت ربي يشبح انت راك فينا qui parle le camp de l'Ouvrier, c'est rendre à César ce qui lui appartient.
فما شاهد ماشي نو من معنى خدمات patrimoine. avec la bénédiction d'aller مزيانة ولا سيفاري qui devait mentionner tout ça sur le générique mais non rien du tout oui على القارة كل مزيان وزاد هذا شيء زدنا des lois d'un conflit national des droits d'auteur or que je l'ai déclaré c'est le texte qui خدم soit et ben بالعيف لا سيفيك لا العيف مي ما تكمل كاين كنت سمح غير واقع باسكو j'ai mes avocats battent vers l'affaire voilà c'est malheureux voilà مقرض فضل ربي كيف فضل ربي نخدم انا كنا الانسيدون سوينا sans autorisation et واش بح ندارك فيه انا واقف سونا سوا اسمي دي ريبوندينا سكنا راه ياخذ دهضره فيه درهم الناس اللي ما خصوصا كاين حد يفكني درهم أنا خدمت مع الشباب خدمت ساكن الشبح سكش مازال شوي خايف كاس ما ميستيكتي الشبح حتى خمرة فنداير أتن سو فنداير دمرنا بايزاج تزانت تسالين تصبو على يتزانت على يسير تمشاو تنسيلونا بلا الحناقينا والسواران كينا الورين وصغار شي كخدم واقينا قال دي ولا لا فون برميرا كاين شفت كان دا كويس هذا كنص ربي ما يمثل مدنيتنا سي لا كاتاستروف صغيره اي غير نخدم هكاك فوالا سي لا كيسيون Alors Kamal Fadila, on l'écoute cette chanson, ça vous dit? Kamal, est-ce que tu as fini ta question ou tu restes avec nous? Oui. Oui Kamal. Oui, vous m'entendez? Oui, avec d'un seul, oui. D'accord, ok. Juste pour annoncer pour les gens qui ont un portable, un téléphone portable Zaguez et l'Europe, on a de télécharger une application pour pouvoir nous écouter. Donc l'application s'appelle TuneIn Radio. TuneIn Radio, T-U-N-E-I-N. Je répète, T-U-N-E-I-N. Et plus loin, Radio. C'est une petite application gratuite sur tous les portails de portable, que ce soit chez Apple Store pour les Apple, Play Store pour Google, Smith App Store pour Windows Store, voilà, pour les téléphones Windows. Et vous téléchargez cette petite application TuneIn Radio et à l'intérieur, quand vous l'ouvrez l'application, vous tapez pluriel, vous allez tomber Radio Pluriel et vous allez pouvoir écouter Radio Pluriel sur votre téléphone de Meslam. Voilà. Voilà, TuneIn Radio. TuneIn Radio, une application Battle. Donc, avant que je vous laisse l'antenne pour d'autres personnes. Donc, Assiner Ken, ça nous fait vraiment plaisir de retrouver sa voix ce soir en direct sur Radio Pluriel. Ça réveille tous les souvenirs. Assiner aussi, merci pour toutes les chansons qu'il a fait en hommage au Printemps Noir dans son album spécial Printemps Noir Nitzfaraken. Voilà, il fallait oser faire un album comme ça. Et puis, dernière chose, il y avait une radio française à l'époque, une grande radio qui est présente dans toute la France, qui avait passé une des chansons de l'album de Tamacha Houtin Siliona, une chanson qui dit avec un duo avec une femme. Donc elle est passée sur une radio française comme ça, normal. Donc ça fait plaisir. Donc sauce Nali Mzian يروح المذ français Kamel. Et puis dernière chose, une question de la part de notre ami Ahmed Narli en direct de Azazga. Qu'est-ce que vous pensez Ali Mzian de ma nouvelle mission Netsa à la Maison de la Culture de Azazga pour une émission hebdomadaire chaque semaine là-bas, une émission pour donner la parole aux artistes. Ah, comme celle de Silman Belharaf à la Maison Mère, à la Maison de la Culture de Mamri. Voilà, c'est une émission mensuelle plutôt. Voilà, c'est à peu près le même concept. Voilà. Rendez-vous dimanche soir à 20h et bonne fin d'émission à Mohand. صحتك كمال تنميرتك dimanche 20h 23h. Allez, bye bye. À Lina, une auditrice. صحيت. Voilà, c'était notre ami Kamal. Oui, Fadila. شنو نقرا نصلح يتغربي في كندا عندي قرا زول محمد كمال فضيله
la radio. Bienvenue à mon ami Ali Mziane. Je lui passe un grand bonsoir. Je suis émue par le plagiat qui lui a été fait. J'ai vécu ceci moi aussi. Voilà, Telmétis. Il y a également Abdelis et Belgique. C'est un monument aussi. Hein. Il y a également Sherif, il a Hassan Adjoud, Selim Flas, il a Balam Touazi, ils sont tous là, ils nous écoutent. Telmétis. Voilà, donc Ali Mziane, on va écouter Sliona. Hein? Je connais قبل تزيد ساكن دونك فرصة كانت أغنية صغار صالح صالح ربي شفت تزيدتين الزيكنية وكما نسأل تسفيفين أتصيت الشنيا في حل ما تقنا الحنيا يستزيدتك شفت الله تجد عن هذه خاصة تقنا الحنيا دونك نروح شي طاح ديال نوستالجي ديال سويعتنا شريف ساولا شاك فوا ساولا في الماري وين تصل نخدم كيدس حبيبهم قران لم داكلهم قران سبحانه تسلم على الصلاة يمدو كلاكينا مارا دير دي سلن بلاش ك نتملي لما كيكا نسالم تبدل السويات اما كيكا لا باراكي بونك لي نون ستوب ايا نسالم اي غرنا تزيد في كسانا مسلاي تين دي ساكوين تين تسلينا لن ذا مسليك سوفورون كسان تمديف ذوينا أرتي حكوش تقبيلي فينا نسلم ولازم تصنع في الديور ديال نواس أسفكنا زال مرة كي ما ليز أسوسياسيون et puis نسلم رئيس الحاجة بالك هذه لا نيتواياج باسكو توالير قوان شوية قوان لي راماسور دارجون دونك تذريمت تغارت في كلش تذريمت dans l'intérêt, il y aura les raisons, le principe. Oui, fin de la chose ch'tah. Dans les zélatines guardane mch'tah. Dans chaque fois, ça agrade n'ikien. Dans ce smahouthien, مسكو نسال في زلاتين guardane mch'tah وده درسنا كنا في قبيلة في المسيح. خاطر guardane mch'tah نسبوسان بعد ذلك avec le système éducatif, avec tout ce qui se passe de la radio nord, TV Tamazert, أكيد صارون استعرفت. Vous voyez dans le radio تزوزون استعرفت أقول ده مشطوح ويسارة تزلاتين استقباليت تزلاتين أتصيت فهمت خاطر تقباليتنا طفيت زيتين طفيت لا شونسون وطفيت زين تحكيت لا جياسكا أيديني علي أجي كنا محتك مع لا جياسكا ميدني كتا خاطر يعني دي ظلام بعدا سكو ساكينا بالك السلام ديالنا دي سانكسيون سيفير يدير في لاجياسكا ترى القيمه ديال لاجياسكا تستمر القضايا فان فيها تسيفينا وانا تسكسن اي لا قد انا كنت شطوح انفق نبارك تفن دارتي تصيدين تصل القضايا لا قد انا كنت Juste pour cette Léonard, l'an dernier, la Maison de la Culture, il y avait un spectacle, donc j'étais invité. On les artistes au salon. Je te il y a des chanteurs مسكين والسينار عن جون في سنسيدي يونا متو دار لا راديو يتيزوزو تصدر على اسم باقي ميتي فيكا إني ساخ فوالا سفعد أجديد مولا شو عارف زمر ماختي تساعدين صدام بيجاني جون ندين مساكت donc l'animateur est Dmitri Gfousis. À la famille de Neufort, je te jure, allez, il regarde à la poubelle. Je te jure que c'est vrai, il regarde c'est des à la poubelle, ça qui n'était là. Une semaine après, il y avait une conférence des Nerfs, Nemedad. Oh, ça a été moi, etc. أحقر بما نعرف الحوال. أنا كي من مادة ديري انترنت ناس سمحي ناس من الله مزمرة. Je mettrai jamais à droit. Je préfère à la chaîne 2. J'ai beaucoup d'amis d'Ina. أمد déjà أمد داروت فهمت. Mais Erdar Nintizi Ouzou, je suis vraiment désolé. Je préfère aller dans une station de radio à Haga, mais pas là-bas. Voilà. J'étais vraiment dégoûté. Quand même, c'est
في كذا سيدي un album. مش تجار تذكر على بوبيل. الأطفال في الساعة دايرة راهو زمير غانا تفنوض ولا كاين تركيا. Bon, allez, attention tout de suite, on va écouter Sliona pour faire plaisir à nos amis, hein, ils sont tous à l'écoute. D'accord. Allez, Fadela, c'est pour toi. Allez, Sarhas. Oukim Doukal, Rachid, Sabrina Nadouala, Jamal, vas-y. Allez, Adrihni Doukou, Khilajna. الله يبارك في التصوير اللي حرجك ربي يعني. سرحس كيدي سنتظر أما شهو إني ثهو غيراش أما شهو تيواتلهم أرغون تهوم أرتغزيف أنش تسارو لا 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 إتيمي تزارو نفجان ميسو باللي ولا يتدو أرتلاو ما بيسواوي ديو يبغى خلاهم عاوديو يبغوا ما يسو يرسد ميسان سلطان إذا نازد ونزاضة كمان أنشتلت وهمنت ولا انت ولا غربيهم غربيهم لا البنزة داكيا أرتيلي بزواجي ولا ما رد وثما لكن سيوكا غير كبراون يكفي المعهلس خساكين الفقراون يفاد للبنزاد دوث ماس وتمثل يونا أرسيان فرني رذن أخام يخلان يغليد الحزن أين تاقيت الوقا تاقيت السؤال أويلي نمشو نليو فلوعتيك تيازات حسونا كيفك المشتكي رفن هذه غربنا ولي ضيو البخلي جاءنا شكي الشعب نزعت ماري الشريوات سواتا سبلا لقوة بلا ألف سنة نزعت شيخ بني وغلب قدام الشكي في الكوفريونيست نقنق صلصان سليونا ثلاث الوعد مطين عند راد قريم باش يتسفراتي دوفا توثوث ميستو الاخلان يتزانت ترى العنايا زانت أتعلم رب المعاهد نقول غورة أرصيغ أسليونا وثما عزيزان ما توضن خلاف الزمار تسعيغ أجمي درع ورسني بسان زيكني غثوث ميلو زيكني غثوث ميلو تعزيزان تذيكولينو تعزيزان تذيكولينو ما تسرع زواجينو أخي كان الزنرنو أخي كان الزنرنو
تزانت أترخاي سيليونا تروال أتشم الجينين كيون وزرون يسيدي بروبلم أتسلي المال أتسل إيمشتوان Et assez comme tout à l'heure, mais elle est quand même triste, hein. Akali. Elle est quand même triste, très très belle chanson. Tsama Shahout, déjà, même j'ai fait une traduction, mais quand même, elle est triste. Nera Fadila. Exactement, قدام واحد يوفي تصوبا موني حسن دان تصوش في حسن داني خاصة كان ارتقارا بين الصراحة مي اللي كوي ضارون كلي يسمى شاهد تاقيا يسحزان لكن شو يطفلوا لها قدام واحد سي لا كورا اللي بورا شي مشطاح سي بارمي لي رار شونتور يستخدم من على شي مشطاح دي الشنا تاقي دي لا كورال داين يزاد مليح إلا نتا إلا عبد القادر بوحي عبد القادر بوحي راني نستخدم لا كورال بور شي مشطاح دونك je vais darber إلا شنو اللي قلنا Il y a la chorale et puis il y a tous les effets spéciaux voilà les effets spéciaux كيف تهضروا مسليد مصطفى الحسن في عزول المقران نتا سوافنا باسكو تما شاوت نسيليونا خدمة ستوديو d'enregistrement داك عزوفن سواتنا c'était le studio qui بغا كي شنايد قبيلات كامل تزال داك اول شاهت وين ونسخل السنه داك عزوان مصطفى كي شما براسن سي ان بروجي سي ان بروجي باسكو تما شاوت نسيليونا تحوايج خدمتهم قرانت البرويتاج عندها دفترون تاع زيتاكين راح كي دخل من داك تاع زيتاكين avec un trucage de voix et امان ابرا نحوجو نباوش هنا اكتسلين اللي كنفدو الصلوط يخدم كي سونا واقع باوش كندير في ضفر انا السلقه ديالي يروح مصطفى دار نصاد داك دايا صوصاش واحد قصيطه نفد باوش هنا يخدم هذا داخل طبوات كي كارطون مشطوح يخدم سا ميكرو تيدير ريجستري باوش هنا اللي خدم ما ميسكش ما ميكرو نروح راك مصندقيتين روح شي الصندوق دباوش هكا اكنيك واحد زرير تمديت كامل نتاع سم الماء تقو باوش هي دونك نصاد تصافي alors c'est l'occasion de signer Mustafa seulement à Sflas parce que en même temps on sent un azor parce que tu avec le groupe Yorsen فكان دول الناس يتقبلوا Voilà, merci en tous les cas. Fadela, une question sur Internet, vas-y. Ah, il y a Houssef de Kreoul. تتحوس هاكو كيف كان دوال غير لا كورا اللي كيبورا شي مشطح سينا الثاني ميرتي ستوس ذا يوزغا ما يسنا بالقدر بوحي سي عفور بين ابتدا غني نا كيستخدم كيجي على شي مشطح يعني تسوغاش انت تسوغاش اونجاجي في القبيلي تاع في المزيغ ذيني كارزن دامبليكي راه شي قشيشه مشطوح اكن اللي زرا ذا شو ذا لاص اللي ساكن سي مزينس ديجا اللي المدو كان شتاقيه زيني كارزن في لي كورا اللي كيبورا شي مشطح مسا وي خاطر تسدي تناقض قرود ما كنقارن سيد لا روليف وي ذاك الطوم إلا قص القاعدة سيمين سمكها ديكمو خاطر راك طوم كاين زعما ديال ذا فوريك من الخير هادي كان فحيا هادي كان تيليان راه وانا ما كنقارن حالانيك شوف حن اما غتواجورتيس اما غتدارتيس اما غتمورتيس دي غوردان وسني ديال كازنوسكا لو كان الفان تنزل سكراك النظام ماتشي تسكرنا راه ستواش لي زادولت راه قارنا تصاننا ما كنسقرا قلت تزيد السجدات تصاني تيجو تيمين un enfant de 5 ans et je ne sais n'importe quoi de l'aive c'est un crime pour moi وقست البروبليم مونdial مس اجا قال احمد واقيلا تصود مهنه تيغريني دون الاستوديو هذا صح سمعت صح مهنه تيغريني نسلم فتنا également Tamtotis Tamtotis très grande dame très belle voix une très très belle voix justement
maintenant نخدم كنيش إلا كنيش اسمها خدمة مشاورة c'est la première version et il y avait aussi sa femme par la suite donc je pense qu'il a fait un petit duo avec moi قلت زيد كنيش ناس ما تمغار تفينا تمغار تسليف جيون البوم كنيش صات كمل مليح mais تنقول يقول على الصناعة ده أنت كده تابع l'actualité وين خدم معنا تمطوطيس ذاني قرب Ah oui, oui, c'est quelque chose de très beau. mais تقبيلي c'est l'ancestral تجديف je suis très content de تابع chaque fois. Ok. Fadila, Moula Chourelif, tu nous prépares les questions qui sont posées. Il en est. وكيفاش نتلتوز اللي سمعت الهضره فراشي مشطاح خاطر نهني ذا زكا نكيني اين توالي كذاين ذاين غرا ذاين ولا الا دا المولود سي فور بي جينا دا جام قران لي كونت بربر سلا طاوس عمروش تجينا بالجراماجيك بس تسافيني توكتفني ولا شي مشطح مالوريزمون وزري غير روس تقارناش تاكي في مولان كي سيبارش ضغرن دونك لا شونسون اش بيد ربي ذلالي سهل اكن الرشاد المذلو كيشتاقي Alors تدور طاوس عمروش تدور دير مولود ثنا الحمار بي سي فري mais ces derniers temps il y a notre ami Youssef Lioui il a toute une collection à l'Harmattan une vingtaine d'ouvrages concernant le conte kabyle. C'est un véritable trésor. Je vous invite à aller à la FNAC, vous demander tout simplement les contes berbères bilingues, d'ailleurs, de Youssef Lioui, tous les contes berbères. Nam, il a et d'ailleurs, il est directeur de toute une collection à l'Harmattan. Voilà, il y a tous les contes berbères, ils y sont. Voilà. نكبر كنا سينا مسالي راني الهاش اللي يخدم اكيد ذل اللي سهلني ورشك نحفظ لي كونتاكيا فضيله مدن ضوكي سي ان فينومين مونديال خاصهم ولقنا نساعد فرانسيس القبيلي نعرف القبيلي خاطر في مستينا كان سانت لافونس وغرنتا سواتاس هي ونخدم في زلاتين قردنا مشطح قبيليين ابرا فاس نروح لندن نظن من كون انت نخدم انا خدمة سيفري خدمة شام عندك كي خدمة ممزيكنا خدمة أنا البوم يخول في مزيانا تصل 30 جرام داخل خدمة في زويت الخبر سيوضي في ناس نودي سندهن c'est un message de paix adressé aux commanditaires ثيمات تصل 30 خدمة يقول أنا مش تحكم مزيكني لغ دي l'enseignement للصارية donc وعرسن خدمات دي شونسون كولتورال زمانه لما نقول تمام لان كثرت زراتينينو لان كثر لي اسوسياسيون داكين خدمت انت كذا يقولن سن يقول قبيلي نصبوسين السفلين وسارت واش قبيلي ثم لا يسمحس الناس تسمحس ماذا قال لانت الا قرر نصوت بليك لا تلفزيون ايتا ميديا لور يحتمل يخمن لا ليماج الى الصون يسا ان انفلونس اللي كنا يدغدي هذا ربي اللي كنا داك نتوخيم نسا تلفزيون وسط قبيليت au lieu de verser dans le cabaret كيف هذا نشوفوا راه الشغل ندبر ضربين لا سوسيتينا تقبيليتنا وي ماشي لي بروبليم ولا حد يتمرس القبائل لا ورش يقدش مس عليا اما راشني بوفياني طاطن الصحه خمني بواط دوبلاج وقيلا مسبو شافه خدمني بواط دوبلاج ils ont fait le et la Fadila attends سمحي Fadila il parle de médias lourds. Il parle de, c'est très important. Après les boîtes de production, elles n'ont pas une portée, ils ont pas une portée à même les télévisions. Ce qu'il est en train de dire, c'est très important. Oui, mais on ne les voit pas. Moi, j'ai vu une. Oui, mais il vient de mettre le point sur un truc très important. Les médias, soit ils sont mal utilisés, soit on n'a pas su vraiment aborder les vrais thèmes de la société. Non, voilà, c'est important quand même. Il n'y a pas photo كما كنقارن هضره فاضله في لي ميديا هضره في لا تلفزيون ايوا شو التلفزيون تنصر بارا عندي ساعه تلفزيون قبل تقرا تي في 4 ماشي تلفزيون نو جو مو ريكوني با تولي غير on va pas citer les noms Moulay Chourelif on cite pas les noms s'il vous plaît
راهي جو ما ريكوني با ديك سي غير في لي زرين كاين. اسمح لي مدينة أول ماذا قلنا في الله كلام تلفزيون تقبايلي دون tu te reconnais يخدم لك يخدمنا لك ولا نهني في كنافوس دونك أغفل ما تشد تقولي يتودون مي أغفل تقول ديك سوسمن سي لا كومبليسيتي وكيف أغفل أمشي كنا أسأل غتخدم سواء مكان كينا رجع تقبايلي سينو ألا c'est triste c'est triste donc la télévision c'est triste n'a jamais contribué يوكن تقبيلي ثنا نعتزلتين قردان ما نسيش من الفنز دينا اللي خامن نمشي على التلفزيون مما راديوات كيف في راديوات اللي عندك كيف في لا سونسور وزما درجة ساعة تزلتين تساعدين ترى لي راديو ورتساعدين ني دي لاشين دو ني دي راديو سومام ني دي راديو تيزوزو جمالي من الشيخ علي je suis bien placé pour le dire أنا نتغمي سيد وحدة l'après-midi, Almadr Khamsan Sabah, pour traduire le père Castor, le chien de Flandre, c'est dans le méthode Qbaylit. Nous, les dessins animés Qbaylit. Mais Malish, un travail inachevé, c'est pas grave. De toute façon, je suis témoin, oh, c'est pas grave. Les commentaires. Allez, les commentaires, c'est là, alors, tu passes à une vitesse 3, hein, parce qu'il y a 3 albums en chantier. Alors, la colère, hein, des thèmes nouveaux. Alors, la chose malade, c'est là, une question des auditeurs. Bon, voilà, qu'il y a un portable, il a fait un message à quelqu'un. Oui, c'est يجيونو داكل يتقدر مليح تجا كان بلا ما بدا راديو سميث في ليش كان ميساج كي بغينا في كندا دي مونريال c'est un message qui m'a vraiment touché. Mais c'est bien, c'est vrai qu'on anime. J'ai aussi mon téléphone, je te jure, le Facebook téléphone, et j'étais obligé de bloquer le truc et ça sonne de partout. Voilà. Donc, ce ما كان émotion سي كاع سينا ولا نكينا الكت صغيره خاطر سميت عندها غادينا ليون دونك يداديدين et il m'a soutenu, c'est quelqu'un vraiment que je n'oublierai jamais. Donc c'est un zolom il est sûr quelqu'un qui تقرا سينيش ميدنا في les albums جديدين ماشي يونمسلي كلان اكي ولا هاتين عندنا عندنا كي les albums نعلي مزيان ماشي ديوني كلان c'est une carrière. Mais les albums يتلحون c'est une autre carrière نعلي مزيان parce que أطفال ويجين سوز من جديد. محسوب السنتال دي ماينوتن c'est-à-dire de nouveaux thèmes. كلش ذا جديد ما مسلاين جديد. donc في مليح على recherche ديس نطلق على 3 سنين نخدمون السلسلة شفنا نروح السكاروس دي بويرة يبويرة لحقا داري عزوغون سلهين 33 عطاسي قلان وكيدين قوران بغا تخدمة ناس سلخدمة كني لقى الحال زرق إنا راح الصراغ مرة كيين ديجا زنزا تكاروس فكاهنا فكاس اللي كان خدمة لي زالبوميين والسلسلة رفتورا donc il y a les thèmes et la colère en même temps. Là la colère. Oui, parce qu'il faut secouer. Va dire quand même que à chaque fois ça fait longtemps de la chanson نتحمل mais là cela est معمري غادينا دي فرنسا. ثاني غان اللي nous écoute c'est un fidèle auditeur. Ah oui, c'est un monsieur, je gagne du tavrat, c'est cela, une fois j'ai interprété la chanson Tahammal, le déluge, et du tavrat, je partage entièrement votre colère. Et ça, on dit, c'est ماذي مزيان ويجان فرق في الحق وغيرون. ما في غير إلينا مسلاي خدماتك الفقير. أولين قالوا أكثر ديدون ديال الألبوم نغس رفضاك كيف نسرق دار نو تجمت ماشي دار زار
في حال ما نمسخصار اكنيتو غير كوير تايمات ماتشي دازار ما تشرغور كيتسوفيا وي تايمات ماتشي دازار شحال بات مثني كرا الصوب الحفاف اما كيقارن تيكوا الحفاف بول غلفن الحفاف اذا من تفض قماش تاع بطين ماش وتنصان مريض سكي حوش دارن تفض ذي ماش تظرانيا اكي رفض كي صار كي عاون تفضل يفيك ذي فكتر واحد السفلاش دونك في حال ما نمسخصار bien sûr. Alors Fadila, est-ce qu'il y a des questions? Allez, allez, juste une tête parce qu'il y a beaucoup de questions encore à lui poser sur ses projets et puis il y a Tmani, il y a plein de trucs. ليش زوالة عندها محتوى شولتي ولدي راسنا هنا ولا نسكن السقسية سنف لسنا في رفاح سعيد يمسن La famille c'est 40 €, allez, c'est bon. دايرة سقسية غور صغور ميس عمي سعيد اش يقرا اش توالد ذي تقبيليس بوساقية ذي لاربير بير وكذا تقبيليس سوماثا سليتنا تمازيغ سايقين كيان سقسيك شي مسا ذا شو ما تدعوه ما شو الف شي قرا انت داس الماذا تمازيغ شي قرا ذا شو توالد ذي فليتنا لواناكيا وكذا لارا تقبيليس سوماثا شوف تزور سوماثا تزور سوماثا كتدينا ضرايو راه تفكير ما كنقرا زمرة غلطة مي ضرايو راه تفكير كان تزورين سوماثا دونك ينزورنا يخدم تقبيلي تقوينا راه غادي نحسبوا في ضوء النفوس ويذ يخدم تقبيلي سيدة سكولي صفان فنوليس ورنوليس مي تزورين دينو الفانتورا وتنو كسقرا وانا تزورين نو سمحتي ماشي تزورين ذا سخلوض ذا رواي تمرزان لي فالور انسيسترال تمرزان تقبيليس ميم ما تمقرض لا جاكيت ني عندها تكتب هناك ناكل لي تيتر تزلاتين خلص كلش سي لا كاتاستروف موسينار كيما قلت يعني ماشي انا خزرت تاكل لي زالبوم يخدمها موسينار مكان يكتبها اخام اولي ناس يدير صواب سنه ماشي ناوني فان تقبيله في سنتيراس تزور دبر تحفظ تيرينيش مكان ثارو تخرصهم يسميش تمسليتي موسينا انا كيتسالون السقسيغ ماشي تلعب ماشي زمرا دارو هيك ما دارو هيك انا المس يعطيكم الصحه دونك ودا نوصل انت دي فوا سمعتي صاكيه مره اللي بعد ذكر وسط الحركيه حملات برانش شي طاكيه لا راديو سي با كوريوزيتي فوالا زران دي بون نيفو باسكو سي كوم لا تيليفزيون سي لا كاتاستروف تولى على التلفزيون الجزائريين أدينا استعرف النجم الأغنية القبائلية سي ليتوال تساعدين وينا زرمان ولا تساعدين سي لا كاتاستروف وقيد النجم وقيد يثري اسمح بثيوسك اللي اختارها على السجنية ملاشية لأن زمان كنا من نشرين يعقونون باسكو لا في حرشنو هذه فيق قدر بك هذه ياكي زعما كان استمن تا كنقارن محسوب تريغي يدي ستر مثلا سعيد مرات نمقل سونامك وسعان au sens large elle est très pertinente ايغار خاطر تدرد محسوب لا جاكيت كومون ترانسكري نعم انا رويزول أكني لق يعني واقي ça demande pas beaucoup de il suffit de demander وين رانشي تامازيغ هذاك دي سفهم مي يبوي ضربي مدنيا سونام خوسيان محسوب قويني انا اسر مدن تمازيغ دابور سود من تسارتيث بوليتيكمون اما دغار زعما دي توسناويث ولاد لي مانيوال سكولير محسوب ادريسن إقلاق مدن سلة مشاهود سنسليونا ثورا مرد البغي أتيدي دون زان مانيوال سكولير
un texte de Matoub Lounas, il a قد dans un manuel scolaire. تاوس عمروش ندر در المولود ندر د لونيسيت من قلات ما قداك داكي فرنسا هذا توالي هذا رسم بودلير فيكتور هيغو etc. Ça c'est un autre combat. Je pense que la question de Saad elle est vraiment pertinente. C'est un autre combat. On doit militer pour aujourd'hui dans des moyens modernes dans des manuels scolaires. Parce que pour attirer un enfant, c'est vrai que la musique تلها mais غرات دي l'école primaire ثم شاوت تنسجل ناس مازيغ ناس ترميت auteur Ali Mzian. Ça c'est plus beau. C'est le combat qu'on doit mener aujourd'hui. On ne doit pas se contenter uniquement de tiens je vais écouter une chanson, ah elle est belle, la musique elle est belle. Mais à Hausan, le vrai combat, c'est de porter ce travail dans des manuels scolaires et d'argument Mandaria. Ça, c'est un combat. Et la question, elle est pertinente. C'est juste c'est très raisonnable. Le cas de le كي لا طلمت مسلا ايضا كي خاص يعني دي فرنسا يطلع مرات جواكا دي فرنسا الكثرة بغيت مرة ندي سمح نزما دينا فاهمن تمسليت مع فرنسيس ما داكنا مسلا دون فرنسي زرا دي تفاهمن لا معنى تشرط يسير ديك الامن إمارة مسلايا فين يعني نكتا زورين حمل هاد مسلايا تعطى زورين وخدمات سقفيلي فينو أوري فاريش إلا قد مسلايا سقفيلي فينو ماذا قال يروح يوم سلاي سقفيلي في زمان كذا سقارن زعما تدينا الصرميت ولا شو غيليف تدينا افيك نيمبورت كان لونغ ولا شو غيليف توالير يا اوسي ان فينومين محسوب تتلاينو سا انتريتي ليسا ولا شو غيليف جوستومون مي اذا جيت توالير سي لا كاتاستروف رحتو لهم من ميوذاوني هو سلندلاشي مرد ابعدا مرد وانا كيكيون ريو فات ذويلين دون اون ايميسيون اللي راديو كاين على كاينه وتفهم يقدرني ما نسن دقوم كان تمغارت دقوم كان نلعب ونغرا فرنسيس ونغرا روميف اذا غيماني داشو وفهم راه غيان دي توسقر دي لا شين 3 سي اون شين فرانسيز كلش صروميف زغرا ما بزوخ dans un complexe نصحص مسلايتنا وزغير هذا الشيء ضعيف. من زمرد نسفهم السنة التوثلايين زمرد قد مسلايد الصروميت هذا زدعو قبيليت ولا شو غليف. Mais Guinée, c'est une remarque, même au niveau de. C'est pas un complexe, allez, il maîtrise pas. Il maîtrise pas. سنة il maîtrise pas. Donc il a هضر السنوي يا وين يغران شي طحاكة تفهم شي تقارن وذاك كود نهار مساكين تفهمنا bien sûr. Alors فضيلة سعيد d'autres questions Ali. مازال دموح الا مثلا ان كومونتير صور مثلا حد من الشاف سيقار ذا نزور ينوغ غاف تزليت تقبيليت اكن ورستنساس ورتروزو زوالي قرزن صغور ديازنا حمل الشاف ثلاثة إلا صغور ولت مثلا جميلة في ثمورت أثناء تحسسن في ثمورت الدموح ملا نتشرف أنا بروبليم دو كونيكسيون ولا شو غيليف أثنيني تزودت المشكلات تبدا كنت جميلة يقرا أزول في اللون مرة أزول مسالي مزيان 2013 doit vous avoir marqué. Qu'en dites-vous? Avez-vous pensé rendre hommage à nos médecins, spécialement ceux de l'hôpital d'Azazga, ou l'avez-vous fait autrement que par la chanson? Allô? وسيدي غير شي دابا تايكين كاع سميك يفعل الصوتين مليحة فاضينا مزمان تقع في الصوتين إيفاد شو فيه كان كتسلد هاكي صلاة ولا تسلد كاين قال قارمة ترى التجميل تيم جاي نازز كاع سبيطار نازز كاع يا حبيبي وي الشيخ واحد بدا سوا جنوني الناس نجي نازز كاع سبيطار عزوغن
روح غادينا نخدم مثلا يتمارا بعض لي ميوزيسيان ولي سبيسياليزي بغيت نلقى هنا تحسف مزمراتنا والموضوع خاطر الموضوع تولا مسعنا بيت le sérum كيفاش سنسن et puis ils sont vulnérables par rapport à les microbes varins donc il a قررت تفانا داخل بلوكني tout mais quand même tout de même بيد le personnel خداما وديك الزمان كي رحنا على صال دي فاتني قلنا غادو نسبت على عزون نملا لنا نخدم مثلا في تمارا تكرز مليح مليح الصور ضاين كاين فرقني كدوتنا ودي بون لا غوتريت خدامنا عزوغان اي تو اكسيتيرا اكسيتيرا دونك لوبيتال نسبت على عزوغان ومازال هي المالي يتسولن كاين ناس ديجا تعاودها وقرارا على لي زاكسيون ايشفانتيين السنة تاع الشرطة داكيا السونتر كوميرسيال داكيا قالنا حريص دونك لا سال دي فات بوين ديمارن بوين لي زونديكابي عيفانا بوين دوذاكي نخصن مساكيت بوين ديمارن كي ذكر نوارا ونسن كخاما كان قلنا جاكين بو خلفان دي سيزوزون ذكر نوارا ونسن عرفنا سول نعيد نروحو صار الفما ورتقرار على لي زاكسيون جمعتيين ويمكن إذا نحضرهاش لا سيركونسيزيون الطهارة يورش ضادنا ما تشفر إلا مساعد فرحة ونتي توصلها وي سيتي ماجيك وشوفوا انا خاطر قرقره انا وتمسماركي انا وصل فرحه مقرا فوالا اما فون خاطر هو اللي كيصحف فيه نمار ضروري et naid mon fils le bonheur commence par la générosité لكن العبد ذي حسي من سيجار زكني لا الى قصد يحمل مدن العبد نحمل راه العبد نسود دارا ولا راه مكي زمر دي في من سي تونس هذا النوع قوليك مس ليا خاطر تنتساعد داكيا جوستومون دي زوماج يوم داك الراديو اسمي خالد شابيان كيقرا زولا محن انسي كانوتر un grand ami Ali Mziane, un chanteur que je respecte beaucoup à travers ses actes de solidarité. Il est omniprésent dans toutes les actions solidaires. Tanmir Senoun. صحيح خالد تنمير سولة تيتانيا كنيلق. نبدأ كنا سيجس تولوز شعبان راس الماء كيقرا زلف اللون دموحان فضيلة علي مزيان. J'ai très bien suivi l'émission. C'est ma première découverte pour Ali Mziane en direct. Dans une interview, vraiment, bravo, surtout pour sa position pour la Kabylie, pour la chanson Kabyle, JS Kabylie, ou de j'ai beaucoup rigolé pour Adaouch. Ils ont fait match nul, hein, un contre Steph, voilà, pour votre information. Donc, ثلاثة ربح لا جي اس كا على 39 مينوت مازال 6 دقائق هذا الماتش صفر ايغاليزي بور فو دير تبع على جي اس كا عندي تورا فاريتي زوزو توجور فاريتي زوزو ولاش سي ا وي كلو دونك ولا حدا الغاشيه ça c'est une leçon quand même hein, pour les supporters, c'est une vraie leçon. Moi franchement sans avoir excès de zèle comme on dit. Franchement, je suis très content pour la suspension du Stade Tizi Ouzou. J'ai assisté à un match. J'étais dans la tribune officielle Zama, Mohamed Haouchin, que je remercie, Tsinematas Fedes. Il y avait beaucoup de voyous, vraiment des voyous, des énergumènes. Ce qui s'est passé au stade, ça ne m'étonne pas du tout. Et le fait de suspendre ce stade, peut-être, ça va leur donner à réfléchir. Et la prochaine fois, ils vont respecter cette équipe. Les gens ils disent ça, c'est un spectacle un match de foot finalement. Oui, mais pas tous les jours, allez, moi ça non, mais c'est pas bon ça. Les gars un match à Gerland, à Marseille, à Paris, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas photo à dire. Ah, mais attends, mais c'est des énergumènes, c'est des sauvages. C'est un proverbe anglais, c'est-à-dire l'infrouvelé, c'est la fortune, ما يروحش ناس ورثة باش يروحن. ماذا قال تروح الصحة، تروح تزمرت،
لا سونتي الا واش يروح مي ماذا قال فرح تصرف ورفع واش يدير قيمن Voilà. il Yartashi Winkan, parce que là c'est un autre débat. Je préfère plus parler de l'artiste. D'autres questions, Fadra, parce que j'entends ton clavier. Moula Choualif, sans chez toi. مازال خاطر مازال تهضر الله شي دموح يمثلنا سليمان سيلباري لا فليسيتي موت الجديد كيقرا على مزيان me rappelle les années 80 sur la chaîne 2. Je voulais savoir à quel âge et en quelle année il a commencé officiellement la chanson, je veux dire l'enregistrement. Si vous voulez, ça m'a déjà zguilé en quelle année قسمي مزيان déjà قسمي نديرو لها مزيان شفا ديما كيحمل je ferai donner les airs de زلاتين تقبايليف qu'elle a du théâtre mais من مي خدمة سحيل صار في مزواروت ونا 87 ونا 87 ولا هضره اكنش لي زاني 87 87 مي ونا حفظت ونا وسيت دوينا مي تو دوما ما ميريكش مع الاستوديو بور لا بروميير فوا لينا هذه كي تسميتي جوز تمارا كاين وكاين لا ما شفا مي وتصار s'il te plaît. Attention, ça attend qui veut quand même. Non, mais celle-là, c'est... alors... Get Wado, ما شفا. Oui, oui. Là, Chini, la Majid Hadid, musicien Nini. Donc, on a passé la nuit d'Ina. Ouais. Ça te dit quelque chose? Wado, en plus, c'est une très très belle région. C'est les Francines, ouais. C'est vraiment romantique comme endroit. Ouais, on a beaucoup rigolé. Hein. Ouais, bien sûr. أنا كنت محتاج خاطر أنا كنقارن تكوالتي دروش تاعي تصير دار العقل. Ouais, c'était vraiment... D'ailleurs, ما ولي مجد حديث سينا كان كتسنة دي الطريق صح. Ça y est, c'est trop bien. Ah ben bref. Vas-y, on a دموع. أبغى بس. إن شاء الله. إمي في لي زانيكدوت سنولي مثلا رشيد يباب الواد السيقار هادي قرا ما كيسيون هادي تسليم فيك علي مزيان وكذا حتى واحد رشيد. Rachid dans une bibliothèque. C'est Micharvé dans Nishna Traveli. J'aime bien Rachid. Tous les matins, tous les soirs, tu gagnes une photo. Ma question pour aller Mouziane. Est-ce qu'il se souvient d'un certain Amir Velqasem du village de Sida Amar ou Vizgen? Sida Amar Vizgen. Oui, des اسمين مزيرة لا تروح سوفون علينا خاطر ساعة وثما تنقرانت ونساء سلمى فلاس هذه تزوج شفينا في لافاميا عميار بصح ندينا مي في القسم وزري على نوا ذا حساسيه تاسس ذا حساس زورم في دنا هذا شوف وش في لا فامي عميار الصناص لا فامي كرز معايا بارك لنا كسيدي عمار دي بوزكان مي وش في غير نوديك السنة بالقاسم زهر ولا شو اللي فيه وش في غير دي صورة كان ولا شو اللي Alors, une autre question, c'est là, dans la femme de la Dagued, et il y a également une question de la femme divorcée dans tes nouvelles productions. Hein? ثمطوث نيفران بصح ثمطوث دي نيفران تاقي تزديت بيض ربي فكنا نوضع كان فكنا دلنا نغاشون زمان دفضا كتزديت سيدي هاد فدرن كان كي كان ماش ما ذرواقين غتعدي سينا مين كاين جي طرافاي لو تام avec des métaphores السمارة فكنا العالم تزديت سا واحد سا لي كوبلي إغلانيس كزلاتنا كتجي خدمة تاع كوسل مسؤول سي لي بروفيرب يدبر دي تقبايل يخدماني كيسيم à peu près dans le même registre que celui où on a Fadma Rabbi Mouhouch tout ça tout à fait donc كزلاتنا كي مرة خدمة تاع سي لي بروفيرب يدبر دي ترمي تاع تقبايل étant donné que je verse dans les citations dans le حملة كل شغل فيا زمان وندخل مع شي تحديث في زبيسينا في جيتار في
خدمنا تشطحها في ثاقي شطحها في l'île de l'amour تيكزير تنتيري sorte de flamenco كاس guitare juste كنقرا l'exclusivité قبل تفون pour nos auditeurs s'il te plaît. Non mais c'est vrai ما تسعد une grippe la voix unique تشبح encore beaucoup plus. ماشي قرب حميد سوي الزعفر وكتم في كذا القرص. والله راك ادخل مع الحميد في مارسي. الناس حميد ماشي الزعفر الناس غاديش كاع ان غروغ. اكزاكتومون شويه نرومي. فوالا. قدامو حسن سيقار ما تشفيضها في مارانيا. خم apparemment يستمر malheureusement il y a eu une coupure d'électricité et ben reporté une semaine après. وقيله للجهه الزوين وقيله. شفي على دينا. سميتها لمبات الغاز نعم. باسكو ديال حميد يقلنا في ماشينين. حميد ما وي. تصنيع سعد الواحد يكون توكسيك كيف c'est des choses qui arrivent. Voilà, ما تفهم عارفين بلا انت دينا كان السفرون هذا سي ميو دم انت تعرفني شويه خم عليش جوست ان اكستري كوم سا داكور ان اكستري مشطح اجوز كوبي اللي نبغي سايمة ولان وريوكسان حدي ثيوان تزوج تقوراد ذاقين افران وعرف لها ظور عمدان وريلي لعب ذي سيني فران لعب يلا ذقين يوثن وريح كام ويقزران ذوي النور نظري حكمان يرله ظور جان دورفان ورفان ذيلا مدن زواج تصارت بيتي يوفان وانت زقل يزريت يوغان وريلي وين يتهنن مرتيان ورثان تيوان ميلة شباحي ويمين ما تفاغي وزل ووال الرزد قريين تشوامي فلس هالدار للمحال دنوفا مدني ويمي شمت ميلي الحلال خاص تفران ذا الحقيس ثايرين يا تسعى والماتشي دوزال. Bravo, bravo déjà, j'imagine مرات لك القاقع ها؟ يعني تزليت أنا تزم دي رئيس صفان يزري سلموانا سهاتك الخس وليس ما الظهر السيعكس ما تجل أرثان كنيس وحقر وهان غرس وريفرين حتى صارتيس تمزين تهدو تكس وريفرين حتى صارتيس تمغار تشفو تسيس etc. Donc, c'est les préjugés, hein. C'est ça. Ouais. Très très belle. ولدني أوري للعيب ذي ثاني فران العيب يلا ذا قوين يوثن أوري حكم ويقزران ذوين نظر كان يحكم celui qui est juge ne sait rien car celui qui sait ne juge jamais. Très bel hommage voilà. Pour la femme et surtout contre les préjugés. Franchement, t'es merci. Merci. Après, il y a l'île de l'amour.
تيزير سنتيري سي فلامينكو ثلاثين ديال الحون لي زالبوم ديال الحون تيزير سنتيري تسمع شوف يخدم معايا او تيزير سي ليل افريك قلتيها وي صافي ليل دو لامور سيغان خدمات زريت سينو بارمي لي تيزراتين مزوره الوز كماس دونك دماد زواني ناس مع الموسيقى نيم كوم لو تام تسويعتنا خدمات في ليدونتيتي في تقبيليت ديال باسيرو هذين الفايلات صوره تقبيليت راه مازيغ اتنف كانت غارنت لا كولات ترى وين تسلق قبيله صارت مازيغ تروى الفلاس دونك وين بغينا تخدم تنتفان كلشي قم ديالي فالسنه لانه زابارتيان de protéger cette langue de نكمل تنسالي على الصون نو تنرز اما كي نخدم بلا ما نفاق خاطر تزليت تقبيليت سيكيان دي لا بروموسيون كنا نادي تمغار نتمازيغ زيد سيكيان دونك تيز الوز كماس هذا تيزير سنتيري مي فدرا سوذن خلص مع ثلاثه لي جيتار دونك إلا محمود إيديري دونك جروب Triana d'Alger et 3 guitares du flamenco donc franchement c'est un très très bon travail. hâte de découvrir cet album. Et ce serait pour quand? Ce serait pour quand, Ali? N'arrive pas de fort à peu près? وزمير كاين زعما في 2015 كاع خلاص ما نسوجد كاين 10 زلاتين شويه فونت ونعطون نكمل فيها خاطر تنكورا ندوي كي دي زالبوم كورا وساغر يفدنا ساركم لو كان ماشي تقبيلي في ونيدي بون كي ديجا تنحفظ Il y a aussi un conte de 22 minutes Imna la vie donc تسامغارت تسجلت مبوزكان مثنوروش تكان يارسن ديت مقبارت واو ça c'est vraiment داين نظران تجاهد مليح في الزيتين اسمي خدمه يمسلاني نس سي روحي سكوز j'ai perdu la vue pendant vraiment un moment خلعه زرار دي شو انا سوق اللي ندرغلا يروح سيرفا ودمي ضلقه قبشاني وشاد سي بون دونك سيتي لا كونسونطراسيون دونك زرار شيتي ضران اسمي خدمه في الزيتين ارتو تفكرها تجهد مليح خاطر الصمت خرجت الحوايج لعب شما دون ليسبري نتمارس ميموت نسين وراويس لو ذاك ريسان تكن يرسن ديت مقبارت ما دادين اتدارس صحات مقبارت تكن يرسن ديت مقبارت وي دونك كي تضرام dans un village الجهنن بوزكان مجرد بس في دفان الفيلاج يقال نسات يخلف فوالا مثلنا غير سنتك زرت مقران فوالا دونك يخلف الو تمارتي ما دادنا تدرس ديك هذا نقول انت في دو قرمود دو شقو فوق قرمود شاله كان لنا زراني نومن فلان تيكا يقمنا الوراويس هذا كان انا ميدا سمي ذا شو تدي وسنديت مقفارس ذا شو تدي قصن تنجمع داك نرو خامس شوالو ورفيان مسكين تبض العفر باكن كان تضحك دا كان يتحكان كاين نشوف دا ليستوار كاع سوفاديس جي شونتي لا ديفينيتي شنو بليك اكزومبل ويذا يثنيرن او اذا يثنيرن سيقول الى ربي تمقول انفس الى حقار الى ربي مقار يا توت ان طرافاي خما كاع سميت هذه لا وشار نا يا دي باساج سميت السنه يفي كيك نزطان يرسنا السيان أثين يسيرو سيرم تبغض العيث النونة أظن الصزدان ريلو ورث يرسن سميت ذا ذي العواشار نيس ربي القرار في كذي تصدار ترنو ذي مولان ربي وري غليون ولد ولون غساكن يتجريف ثم عرف ملاضين ثولي غساون ورجيني تسجو للعيف مثلا 60 وراويس يون يريس سيدي طيج وتسيل تزيرين ضوار الموسيقى مع زوان تزليزايا تقلب لا ميوزيك توفا وسكيني سنتطيلين سنوفا غايد تسن ذكير ترفون تزيرين
سشويقة الزوزن سنورد سوسمي سشويقة الزوزن صباح دي غرميس تصنع في من سوفرنوس ويشرورن أمكن ميدي من غيطيج هذه الصفرح يما الصورجان شحال هذه الصدار أمكن من غيطيج هذه يغتسل البونزار أمكن من غيطيج هذه ساميس اسميس الزهار هذه فيك تسفتي وخام تفتت الوخام أمكن ميدي مي تمارسين تروح تنشدد ذي مقفار تنشدد ذي الزخوان الذنوثني غيدي مولان أروح دارت مارين وعرضا كنت سيرنين أمشي لميديمين في الزيرين على تشطح سوفن داير أقور الزوغسيليس ماشي ذكرا جهد مليح لساكن مي كي تصارلنا ثمارات مقبارت ديجا تسرقي نظامنيو. En tous les cas, c'est une très très belle chanson, 22 minutes, تنمرتيك وقفلات دي نكمل نفس نتزجتني أرقما سني مسفريدن خاطر أدنوي ديك أرمات فوق النوفا. Il y a cette question, Moumouh mon chéri. Ah, Moumouh mon chéri, bien. Un personnage mystérieux, hein. Mouhouch mon chéri, c'est Mouhouch mon chéri. تزيد تاكين تخدم السكسي أنا مقرن مليح مليح. C'est péjoratif, Mouhouch, hein. هكا ثاني كور قصيدة Non, non, mais c'est-à-dire le mot Mouhouch, quand on dit à quelqu'un Mouhouch, c'est un peu péjoratif, donc voilà. Mais au Qsidara, oui, c'est vrai. Non, non, c'est un personnage يتخلق كي دخل قرويو أمشي لميدينا مشي كفدا باسكو هذا دينا لو كان ديال الفن تزورين ماشي ديال الميتيي سي ان طون. Mais avec tous les moyens qui se passent, avec les médias, mais ça a la télévision, dans des radios qui t'aident à s'assurer avec chinois, ça qu'il y a une différence ou lèche. Prince maintenant, tu es le prince. Le prince de la chanson kabyle. Le prince ou lèche. Alors, le thème qui est le marocain, le scénario de chinois تقبيلي يتبع صناصليت يبقى في الصفوان وهذا شنو تقبيلي هي تواغيت الحشمة تغيرون. J'ai cité même un truc par rapport à la télévision. شحال نرجع نسني تقبيلي تتسيلي غير تبنا في الزي ملوثية نوقفيلي ونفرح في التيلي تاكالا تاع واش تزلي. أمشي أنا من نفرح نساء التلفزيون هذا السالي هذا غير ربي زرالة تورش وين نفرح على تاكرايا tout le monde qui est déçu. Toi, نساء تلفزيون زميرات نموقل ستواشو لنا باسكو صروانا غير الكليب ناس في زوتين داخل الباسيف. Il était pas à l'attente non, tout le monde qui est déçu. أشحال تيكسن كخنوسن أشحال يوم ذنك زورانك يعقلك صات خاطر je me retrouve pas dans cette chaîne tout simplement. Alors خدمة محوشاكين غاين تقد محوشاكين c'est une chanson هو رساغ زهرة نديرها تقور اللي غادي رسوفر ديال الكلايا دي ترونسبور وغلا طفا الطاولة من كم تزيوين دخلنا كذا الشماغ تمقولاتي حذاين تغراتينا تولوين نقدموا حوش ناسي يبس دي هذاك فرقو يطاوش تاقو ميسلي ناسي غراجو ولا ذنكي غنيا غايف غيت غنيا لا 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 على الغشاف كتنافس فرحتنا مليح شنو نيبس طيب كان داك كيكرا مدن ودي تميزنا كبسال دي فيزيونير دي اماكن المسنون انا السهيا او الناس سمحه اختي ماشي ذا فنان ورساض لا الصوت لا السفرون لا الميزان امشي كي غير الشنوط ناس زاخن وذنيات كزران كي قلق شنو هو كنيش تساعدير دي تلفزيون هو كنيش تساعدير دي راديو زران كي قلق شنو كنا داروا في الليل ديك جورنال زران كي قلق شنو كنا يتساولت لي زاسوسياسيون دي فرنسا كنا يتساولت لي زاسوسياسيون دي كندا زران كي قلق شنو كنا يتساول ميم داخل التسداوي داخل ليزونيفرسيتي وزران كي قلق شنو إيوا كنا يتساول قبيله واش ولا نسن وهذا ربح غير من Oui, on va le rappeler. On va écouter un extrait de Seliona Fadela. C'est beau, hein? Très très beau. C'est des messages vraiment
Moi j'ai écouté quelques extraits ديال التايري ذا في الدوخه. أنا دموح حمد يرضي دقرو يقرا ولا شي ريثا في سقسينس Astqsinus, il y a Reyes de Astqsinus. Qu'est-ce qu'il en pense parole aux artistes et il lui a répondu. Il va pas lui répondre deux fois. Je te dis. إلا وبدا كلنا وفير دي في الكندا يقرا ثقي السلام. Peux-tu passer un azul à ma sœur Nana Al-Jouhar et son mari Saïd en séjour à Lyon, ainsi que mon neveu Rachid et Théo Choultis, ils sont à l'écoute. Rachid Misled Isled. زعنا وني أدي قارة زولة تسادي في غادي تحسن ساعين طايا. زعني الناس يعني مزيان il fait un excellent travail avec les enfants kabyles et pour leur insuffler notre patrimoine et nos valeurs séculaires. Voilà, merci sur Cardis. Azka, Sénéry Rachid, c'est mon voisin. Voilà, Rachid, c'est son neveu, c'est vrai. Rachid Azka, je lui transmettrai tout ça. Voilà. Merci, Chia Dama. مازال يسقسي نظني نسوى زنسنا دموها. Vas-y. يسقسي هن يمثلنا جمال. يمكن يدرشيد هيجي دوايض إنك عندكنا كمال إنك يعني مزيان الناس يفورون dans la chanson kabyle ou kabyle. Voilà, c'est justement comment ils pourront faire pour nos vrais chanteurs, pour remettre la chanson kabyle à sa juste place. Voilà, il va répondre tout à l'heure. Tu prends note avec Kim Fadila. أنا خدموا حسن الله مثلا جمال جم كابيل إنك زول دحمنا يمدو كما دو بلوريال دموح فضيلة كمال يعني grand artiste علي مزيان. À son avis, que pense-t-il des chanteurs dit Zdekerdak à voix de robot, alors avec paroles et textes mélangés de français et kabyle, avec les boîtes à rythme et sans l'intervention des musiciens et d'instruments acoustiques pour jouer cette musique. Relève-t-il le niveau de la musique kabyle à son avis? كي سقسي ديجا جمال دموح يرد شويه في اللاس عيني ديالنا مثلا جمال يبغى كان ديني ميلا في لي انسترومون اكوستيك Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il en pense de tous ces instruments jetables, voilà. يمد نهضر في لا شونسون داك ايتو نهضر في اللاس دونك شويه تخمم ما في ذاك يستخدم لي زانسترومون اكوستيك بيان سور ذيلي الهان شو نولي شو زر شويه تخمم ومدك لقينا ذا نتاخش تنظنا في يغلد الدموح Oui, il est là. يغلد ادي اسم جدي راه فاقينا وي ادير في الاسم سلمي ذكيه سلاك فوالا دونك كيما مثلا فضيله سقسيه بغا تزل سكن موحوش مونشيري في تشنور مي تدا سينان ما بغا رفحه كيكين زران بيغا قال شنو ابري الناس مكي على شنو هذا يكوماسي شنو موحوش هي نيمبورت كوا يتشارع كان كاع رقياب طاوش تم زوروت تنحملها تمقلا التصويره سلمي داغلي غاسقف تفاصيل لا فوتون كاين يدزمو ميا راس الدرونس ما راس الخطف في الاسر في الغاسفرون جو تام مونتايرين غيتساولي التليفون بوحوش مونشيري ولا فوسانا طالع دونك ذاك جو ديال المسلاي موحيا في الساعه 40 اذا سينا يكحلاو الصوت يعني كدنا ديسكينيك كمل كان كاين تقرزو ارتقالا تزيد ساكنات دوار ادنا كينا ولينهم درسينا العسلامة مس موحوش شي مس وتفرش ميم الفاز عليين ميم الفاز عليين اتسنقرا سقوش اول درقنوش الراديو ظلاتي اللي كيدي ساعتين هارين يلو هارين موحوش على ذي سرين يتصاني تيجو تيمين يعني البلوريال نجو تام دي شكار ولكن كان الله يبارك دي راديو دي لاتيلين يا راتيلين شطحن تسفيزوتين
أبوه هو كيسلن هو كيتفرجن ديكري ذاك يتفنفس نوض زغلونا مسلاي تزليت c'est une question de niveau كانت اللي ذاك الصربة ذاك اللي كيراس الشنوض ويتقرر هذا شو الشانتر يوني هوان في كيدا السلا ذا شنو مدينا ذا شوت وينك سمح سيسنا انت كيف ملي الزرع ذا شو ميك سمح سم مدينا ذا شوت وندينا ذا شو يسهل ماضي دونك ويجينا ماشي دابا نسنوتنا كيجي نزمرات نقعد مي لا فوت كان بويض اسم اسنف كان اشتاكي بازال لا فوت بديك تروحوا نعرف ناس ندوالين فني تونكوراجي نسين تكني ليمن لا فوت لا تيليفزيون سنخدمنا مع تراكاج ميدياتيك لا فوت لي اسوسياسيون سني تعراون تسكينا ويجي كامل ils sont complices. Voilà. Oui, mais il y a des... oui, je suis d'accord avec toi. Il y a les artistes qui sont complices et puis il y a aussi des associations, je dirais même pire que ces artistes. Et une association, une association, c'est quoi? Une association, c'est... il va y avoir des ateliers, des cours de mazert, il va y avoir beaucoup de choses. C'est-à-dire, durant toute l'année, elle doit proposer à ses adhérents aux enfants, aux familles, des activités culturelles, l'enseignement de la langue, etc. Mais aujourd'hui, c'est à la mode. On crée une association, et d'ailleurs, le 20 avril, la journée de la femme, c'est tout. Voilà, c'est juste pour... Tout à fait. C'est vraiment... Voilà, moi franchement, j'ai envie de vomir ces associations qui ne proposent pas toute l'année de belles choses pour les familles, pour les enfants. Voilà. C'est des associations folkloriques. C'est pas culturel caractère. Pire que folklore. Voilà. On est dans l'obligation de produire, de proposer à ces enfants, à ces familles, des cours de langue, des cours de chant. Voilà. Pour moi, c'est ça une association. Le reste, c'est... Voilà. On écoute سلادة النوع الفاضلة خاطرنا مش راح نقدر نمس فريدن خاصة إلى الوقت تزال j'aime beaucoup cette chanson à نكمل سينا كنا النوع أرتو تيروين فاضلة ياك d'accord هذه الزميميس علاش تكبر مشطوح هذا ديال قمامي يصري ما يتروح الدور بيزار وقلت ذيب شقيقة ولي غوثمين اللي غيصر ويفاض الخضار بالمعنى ذكفونا شيش مليز تضغشتين زيكني وهيليتنا زيكني وهيليتنا فالزان تقولوا لنا فالزان تقولوا لنا ما تورا تسلكنا دعايا ضرب الزرع دعايا ضرب الزرع السوالف ما تغرش حتى عسيك زم تضغشتيس روحي ما هديك ترسم لك يدو ودي كسرت في الحلو انا نصبر شتي تجسرو لكن إذا استدعوا إذا استضرعوا دقو بريد انتو غالين يغسم للينتان دقو خامي يقوني تسيا بين تفطبها في الأولية يغسر ديكي سرعا يخضر يبصي اليونا يغادي تسقماس ماشي ذكرا تبدا سفت بور ستين فدي تربي آية وخام فينا ربي
ربي أذن وصفن يسات وخام أسملن تسيغ ومضين زيناز دتيرني شاتون دقويني ولان ميتسوغ يالكا كيشردين أي زقن تضر شد يقلن سالي ديال سيقورا يغص يرزنا فودي وليد صفضن لي مقط وخام ينهد ثموضين يوكيد تنبقيت ضقر حرام سيتي غير تجوليد تسليونا غير يرزان تفاتي دستفلاليد تمغرا حلان وسان سيزي شكاي بالعدان أقبيلي تسوي تنيف يتحارب في روكزان المعهدان ثوار بغيليف وغالب تسليونا سمحية ندماغ في راي وسريف المرض رزغ العدان في المسجدان أذكر الجدود والسيف تماشاوتي واسيف اسيف نقولتي تسداو سفيف وحريشتي فما تيسيف ما دوايا اتيار ذريف Et sera notre invité vendredi, même heure, même place, même radio, Kamali Mouzian, Adenaouia Kidis, Egerzen. Donc, soyez au rendez-vous vendredi prochain, toujours à Galfadila, avec notre ami Abdeli de Belgique. Voilà, Ali Mouzian. Franchement, Malas ça me donne la chair de poule, tout simplement. Ouais. Non, mais c'est un vrai travail. C'est un vrai travail, c'est un chef-d'œuvre, c'est beau, tout est beau, les effets spéciaux. Même انت ماشي دي سوال تماشاوت استنى دي ساعه دوك دونيتي ساري في الكانون فوالا امي سوزاوانا مشي تبدل فوالا دونك ماشي نستعلن مرض الموضوع تماشاوت سقط شطما كيكيا سخمض الزوان سخمض الموسيقى سقاد مسلين سخمض كنقارنا مونتاج بويتيك سمسلي سفرون القافيه سلاغيم يبياتنا تماشاوت حذر وساغالا ملي كنقارنا زرفنا لو دغوا دو ديفورمي وزمرا سانو ينات شبحن ينات كرزنا ناس في كاين ديمونسيون تروح يعني تلقي اكثر بمعنى وساغالا لو دغوا استنقصا ناسك ساكينا تشوها سيان سكيفي ماشي ديال التمغار مغار عطاس سينوزا سوات الناس ما خمرت مشاهد سيين c'est l'ancienne version parce que c'est là la nouvelle version. Vraiment avec des instruments tout là, de nouvelles sonorités avec des rythmes et tout. Comme tu as dit, نروح نشويه le mixage parce que les pistes de studio d'enregistrement بس من خدمة تماشى en présence de Mustafa Al-Hassan مهنا تقريني حكمنا صافي 3 ans طوال على الاستوديو نو سالا مليح مير تصاورات مقرنن لو كان نستخدم لي بيست في مقرحانين سكيفي لاعبين لعب ils ont joué vraiment c'était très très intelligent et وكان خدمنا نشتاقي لي انسترومون تمشاو تنسلونا من لا كورال الشبح. Et pour le prochain, il y a une autre chanson, Nahtar, le soupir. C'est une suite logique de Mouahouch. وقبل جمال سلك لا شونسون الموحوش مون شيري لنت هنا في تسمى كنقارن شنو اكميونا تقبايليت ذا الحقيو ما تشحر في اللام الحقيو ما تسروح في اللام ما تشحر فثماتن وذي يتمني زوران وذي يغير زاني فدن على تسرى ذا غورفان يتسمى ذاك مسلاين تقبايليت الساعة مولان ما زال لن يرقزن إليون مسلاي تسلوتي جديد ذركوني تزغن تركان دي ثقيث وريلي وتديرن تشرح تمسخ تقبايليت تلفظا عق ذين النظام تروى سيف كان تاريت ذيك تشميتن
شرحت مسخ قبايلي هادي فرج ويخاقن والثاني ستمدي تحت سبن تنويذ تينقن اش كيصلي تزلتايا تقبايليت افيك ان كورال بوليفونيك يسمى فيا اتباع تزلت من قرا من نهفة للسوبير اسماكن اذن تسوم ان ظلن دات تسدون اسمي اتوهم اتحصوم اسميتو ما تشفوم سميتو ما تحصوم يعني جيلور ديف كي نجبون سميتو ما تشفوم يعني غاتخشم داو الصون تنداه توزيون يزون نيجي جالا ترزون او اذا تزقل تشرط ندارت سيدافم او اذا غيت فنديت مقرط لمرورت اللي مدات ماتن هسا نحضرت مشرط تطفم تيوزين الفن تبويم تساسي في تقدرم تيتزوت تذا تطفم دون دوفري ديك النيف تروح غريون ولاش سيرو كزان بالسيف مرتد فكيني ذا من هسا نمهيرا غيليف ور تزرعني فاسن ان قابلي دوران الحيف في من شرعي الكازن يوذا يزدغن السياخ اور من غاضو من يوذا يزرعن تيكلاق ذا شرات ميرم يشفاح وفوس ذي مساف ما يفنا يقصدين اياتو ودودوات كلاخ بركات 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 نايا كوزليا دوران الحيف واو. Il y a aussi le merzmira, la souffrance, la douleur. Oui, le merzmira, très très sensible. Qu'est-ce que c'est aux Zmirala, Qatarden et l'Indien, des données qui allouent d'achon et de fadines. C'est ton vécu? C'est ton vécu Oui, oui, oui. Mais ce qu'on a كشنوار نخدم على لا شانسون بيرسونيل شنوار في مانيو نشتكيت الفضلان يقلان دي تزلاتينينو تحكوا قيني دي يضران ما تخدم على التام ني كونت اون ترافاي لو تام il se répète ويعقل ويحبسها un jour mais ماشنا دا في مانيو la chanson personnelle سكالا نزمرا ناكينا كيا ça ne concerne que moi donc ce qu'il faut هدمارا كاين كي تزلاتينينو المرزميرة si je pouvais oui تصلح وجهات ما كنسينا المرزميرة ويجي c'est un proverbe demande et promis et il y aurait des choses à corriger dans les actions de Dieu s'il y avait moyen de mieux faire oui إلا واشو نزمر نبدل دي شغل نسيد ربي لو كان نزمر نخدم خيرس نعم نتسا المعنى نسيد غادي يخلقون نزمر لما الزميل غاد خدمة يخدم ربي ما تشي ديوثرا بدلا غاد زويل غادي عندها تنفل اسمى على القصة ديالي عندها الخلا تعمر على الحيف ومي رفضا سرسا تواليغ ورسينا يا المال السينا تصيادي غور الصوضة الجهد يبغي غور الساعة غور البيضاء العبد كان يليغ ورسينا ورزميرا لما الزميرة السراغ الحديث موسنين كي دي خلق انت موسنين غير دوني في السافار المرزمين غصرا الحديث موسنين غدا موسنا وذو غلا تيلي ما تشاكا تيلي غادي مغورا افري وني وقفل درس غادي ميزور تمنا تلقى اكسيتيرا اكسيتيرا كاين بيرسونالمون كي متوش فريمون يا اوسي فاطمه ربي تبارك لي موتشوتشونو Oui, justement, tu connais les mouchouchous, ensuite, c'est vrai ou pas? Oui, les mouchouchous, donc c'est les jeunes, les l'Arva, c'est vrai, des trucs, mais c'est bien, non? C'est bien de la reprendre, non? شو كان يفتكر طبعا يسوي ديون ديك السن مسكت مي جرى بالغلطة بالعيد يتقارن شوية وصاغ ناس يكونوا يقردان سمح سن مليح اللي ما تشوفش هنا كنت ذاكين في موسم القبائل ناس ويفان vous devez soigner un tout petit peu votre langage ولا قالت قارن دي بلا ربي باغ اكزومبل ناكي il faut soigner le langage نون إلا كتستخدم attention تقدر ملخنا السويسيد هذه نايماني نادزلو ايماني وناكل مسلاني كامل السلندي برا نعم السلندي برا
Oui, mais il a quand même des mots chouchous, oui, qui ratent, il a quand même deux narrations. C'est une œuvre. C'est une éducation, on peut pas dire ça. C'est une C'est vrai éducation. que s'il y a beaucoup d'enfants, la Il y a guise beaucoup d'enfants wala qui donner un passent gros l'influence. monde, donner la haja, surtout devant un enfant, voilà quoi, il a raison. Oui, mais Varan Jordanite, ça c'est autre chose. Mais même dans un DVD, un truc, attention, c'est... Un porté quand même. Ah oui, oui, oui. Alors, Fadela. C'est des jeunes qui خدمنا D'ailleurs, ils ont fait attention, ils ont rectifié tout ça. قاعد اللونجاج نسيتو في رسول الله يبغي يضربهم كيمسلين شمال دايني قالزم فضل على كيسيون الانترنت اللغه كان خصني من جمال ميديو دار لاكوستيك اشو بتخمم داك المغاليه فنشتاقيا نتا كنت ولي يستخدم طوس لاكوستيك دايني قالزن اي غير ويا خدمنا ذا كامل اسخم البلوس لاكوستيك كو لي بواطاري تمايل l'acoustique نقولني ما نخدم on a investi اما كنقارن moralement اما financièrement شفير يفتزليت un morceau de basse la basse مكان تسولف نقيم يومين 2 jours de travail مكان تسولف المورسو de basse اللي كان دونك il avait يخدمنا مسلاي يفنونا مسلاي وخدمنا على بوطاريتنا باسكو ذا مسلاي ريدومن تصريف من الجوانسن ديو وانا باسينا فيولون وحدث دربوكا وحدث بانجو وحدث جيتار واحد شاك فوا دونك ان ميوزيسيان دير واحد يفكر الخمينس تخلصوا et en même temps تخلصوا le studio d'enregistrement تخيريتو سكيفي الا المصروفه مقارنه مع استخدام الاكوستيك بلا ما تحصلوا بالعافا فنين بلا غتنادي ومسلاي تشود ضروان روا قتل المعنى تخمغي باغ كونطر شيران شناين واستخدمنا الاكوستيك استخدمنا لابواط ريتم خاطر ماما ويجي تفهمنا مسلاين سنو نوزانر دوك مسلاي اضرب ميم مسلاين لان ويدي خدمنا مسلاين داخل بالاستوديو دونجسترمون سادوما يتوزنر مليح قراين سن هذه خدم لابواطا غير تبطاق صدق عرفتي غراتينا داخل اسيستران كلي بابري ديال صنعت نعرف حدايا شطحت داخل باسيف لا تلفزيون لي راديو يسون لا أتن ساعتين سنخدم لا بيبليسيتي القبالة سنساوني وخدمت مغري وين كيما لكنيش فوالا Et Chili, tu cautionnes bien sûr acheter. Non, je cautionne pas. Ah mais s'il cautionne ça, c'est grave. Non, regarde bien dans le sens que Chili l'acoustique. D'ailleurs, Chili n'acte. Ah bah oui. C'est alors je pas dans votre main non. Et tout, Chili va le problème. خاطر سكلي خاطر في الفن مما كان كوم دون مون كوتيديان شوي كالكان دو خاطر نحمل على خدمة الحاجة انا ما تكفانا وتخدم على قيم ترونكيل شوي كوم سا بيرفكسيونيست هكا نصعب هذا نوغال ولد اسمي ستاش تنيا فضل ربي كيقارو نبدا كنا عرض النور سكغبو هو كيد الكونسطا ينسنتا زولا دي قرا زول في الاول ما الا نفسنا دي شوط نوفرو يا الموسيقى يساوش تنفض مع ربي اكو تساوش ايها ادنف امزونه كان ماشي ديون وشناي اللي شنون اخاطر وكيد نتساعدينا نشتاقيا اخاطر ساوش تنفض مع ربي سمال غرشنا الكونستانتين بالك يبغى ديني المالوف السمار نتموت ما تاوش إيها سمال غرشنا تقبالي بالك غادي لي الفولكلور ذا شويه دينا على مزيانه فاش تلاقي تورو وكيد الرئيس لا ريو لقطه قطر on doit la respecter إيها سي ريتم 4/4 دونك le rythme تقبالي ثم هذا تقبالي ثم تشحن ال 4/4 كينسام حتى ما طول ما تكومونسي فاض مع ربهم الشويق لأن les 4/4 ils sont trop chers. Surtout américain. Donc كما في مقابل فاض مع ربي تكومونسي الشويق سلافاني شنا حورية نورية يروح شطوح لافاينس على حوزين دي لافاينس صحيح
شي روماركي دونك ماذا شتا قد يقصد هما ثنائية صح الحق انت المانوف غير شويه تولي المانوف ذاكي المانوف بالك دي لا فاينس لا فاينس شويه الحوز لا فوا نوريا ميتشنا دينا او سانو ما يحكون تصير متالين حملاني دوري لاق يروح شتو حكني كرا سيكيد لا فاينس مي سقفيليت بقي من لي ريتم نظن يا ريتم من قرز ندالي ريتم تقفيليت كيف ندير بال الناس يزيك ابارات تدوار تزيد ساكن نظام ديال تاكيت سي ريتم شغل تواسيف ما كنتقارن تواسيف كيف نستغل بالنا تواسيف تاع باسيس ما ظهر ديفيرونس ديال شنو وين كان غير تقارن مدن تواسيف تاكي كدوك مسلوي من قار اسيفين تمطو تقبالي تما الشطح زيكني شطح تواسيف le boum نتظل من ماذا ترفض l'ange droit non l'ange gauche ça le boum نتظل les talons ne doivent pas décoller du sol les talons يغرزون إلى قرن هذيك كان ذونش تحت قبيليت par contre نقول ندي عدي ورجاز هذا شطح السواسيف زميلة لا باسكو الرجاز يسار لي ange زعما هذا شطح سيس ما يخدم ينظر الزات ويظهر فيه هذيك كما كان تمطوس على ما تحت ديستيني على جونت فيمينين لو ريتمية par contre الرجازن تاع باسيس تولى ستاوزين c'est un rythme un peu agressif par rapport à Soissif, c'est fait pour les ce que tu dis est bien vrai parce que de Saad Dakhalfi, on a discuté justement sur les deux styles en Taved. Même Laurence Bourdil et les Santors Samroche, il répétait à Paris. Il y a deux styles, la Wassifit, la Tabassit. Et ce que tu dis, c'est bien vrai. Donc, Tawassifit, Marikat Stakouzini, donc elle décolle pas effectivement d'être née. Et Tabassit, elle est beaucoup plus agressive. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, Tabassit est destiné pour les hommes. Voilà. تواسيف ريتم 4 مي خفيف ما كان يخدم على ريتم اللي ما كومونسي داك دومار كي سوا ديزون في تخدم فيمي و اصلا ريتم 4 مي تو دوسمون سي ان ريتم دو يحوج جرى لاغريسيفيتي ما في مقلطونا لي ريتم كي غير تسن الفنا كيش طحنا كاين على برك سي دي 160 180 ذلي تشوف لا بواطا ريتم تحبش عليه النيا رحت راسق الرفض راح نمشي ضحنينا تبوتي تكسيس باسكو باوي باسكو ثم تقفايليس زمالات شطح تقفايليس لو ريتم يشبان واكينا هتصفادي تقفايليس تروح عند النظام خطر لو ريتم نيا تجبد الطفل اللي ريتم الشضح يقول ديجا اشو الطفل الشضح يروحن في لا وشرود الشكور في لا يا باس الطفل يقول وي الا ورقاس مالوريزمون الطفل يروحن طاس الرقصة كذا أنت هي ثم طاس تلاوين تشطحن ترى سادوموند بوكو ديفور إلا شطحني من الزاوية قدام واحد ولا ولا داش دابا فاضل يودي يشطحكم ولا يمكن ولا تنجد بنديني فالوا أم لي دراويش ني لا تركي نو تروح لو سميت تروح لرجعونا فالوا نا جامي Non, روح par curiosité pour enregistrer les sonnets. Voilà, ils étaient vraiment en transe. Je devais. كل جربة خاصو تصانع جربة جدهم. الزاوية. Bah oui. Et franchement, c'est impressionnant. تجد فرما تاعي شبوبي سستخدم هكا والله الدواء ادنو غلا وقرب نوضع 80 اللي تاودا خاطر بالك ادنو كانت تقسن نقارو خفيف كان كيما سوا زاليس صور كيما تنا وغزنو حذيق زعما اللي سو بمقرطه او وغزنو حذيق لا وغزنا ندو حذيق كولومبوس الامريكان Hikar, pourquoi les artistes organisent pas un gala au sein des universités comme les années 80 pour réactiver le militantisme malgré des situations. Les artistes, c'est difficile à cause du piratage. Mais du côté du combat, pour notre identité, il faut des sacrifices.
et les artistes savent que nos universités sont envahies par l'arabo-islamisme qui gagne le terrain de plus en plus. Oui, سقسايا كينوني شوفان صافي عطاسايا دنايا يتمنى نشري هذا ديضرون نخدم سي كوم une sorte de caravane, une caravane carrément. سنسميه مفعل سنسميه تقبايليت شو كان إلا كنخدم ان سلوغان سفلانيا واش انا وفي قرينا سنملي الغاشي بلي كاين دونجي اس او اس باسكو ما نكمل لك تقبايليتنا راهين مازال سان بيتي كاردور ما نكمل لك سيكلاكين الحكايه ودينا سوا donc une caravane de sensibilisation تحتاجين ولا كساعة تفصيلين mais وزغارة مزمات سلام يبقى ساعة تضرون ديالنا بعض كاين لي associations qui va prendre en charge qu'on est là derrière. Moi je suis témoin أقدر على مزيان نعدينا l'université الحسناوة. Tu te souviens il y a à peu près 4-5 ans, il y avait minimum 20 000 personnes à Fadela. Ouais. 20 000 personnes. J'étais avec les musulmans. Attends, les ultras, la sécurité, les moyens pour sonoriser. C'est pas uniquement des cyniques. Si les années 80, c'était un autre contexte. C'était une époque. كاينش فرد Alger يتصني فرحات لابيرين ريد فلون نوريسو في القرمود دي نيشومانو وكنا نعس اون بلان الجوشي لي زاني 80 ديال ابراهيم بناكنون بوزريعه تروحوا نشنون ديك غارمان يسدوانون يشبح سيتي بو à l'époque. Aujourd'hui والزمير تشمضات تشنوض كان كواحد les associations, elles n'ont pas les moyens, elles ne sont pas subventionnées. Le peu d'associations subventionnées par l'État, il y a avec l'État. C'est-à-dire, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, aujourd'hui, c'est pas évident de penser comme ça. Je pense que, voilà, tu es bien au courant de tout ça, hein? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec lui. فينا لو كان انت كيف شنين انا نتقبل بعدا ويدي قسان ما كنقارن لو بوا دونك بعدا ويدي يخدم المسلاي سيدي شو تحت دوك اللي بغيرنا ويدي السواليوا اي غيرنا دونك on a besoin de ça mais هذه شويه صح الحال هذه الحال اللي كترقون الحسابات كيرزني فدان من مسح الصقار ديما كيكتشم لك النظام ماشي دايما سهلا bien que c'est une chose qui نحسنوني شوفان c'est mon rêve تركي ثلاث تركو السلام عليك هذا ديرون لو كانت تيلون كارافان نسميها تقبيليس ادو رقق مره خربا ديال قبيله هذا ديوالي غادي يسمحس هذه لي ان بروغرام غادي تبان بيان سور بوكا با لو تياتر لا شانسون تو شي غادي وقعت الصحه ومثلا شي غادي نعم اقرا غنبدل 80 دي دوله خدمي عاد قلت يونس قسينا فكيت لنا فاضله شي قارق باش رشيد خلوات وقيت لي سي شيخ الحسناوي en même temps président d'une association de Mirabeau شي قار est-ce qu'elle fait partie d'une association des syndicats des artistes de télévision présidée par Ashmeina Rabh Farha. Honnêtement, فرحات زمدا كل يزوري تصرشنا ونلعب في قدارة كاين كربان إلا كنا نزمرنا وزيد نقصد ورزا مش طاحكي كان يزورنا الفن تقبيلي كيقليد مي دي لاسوسياسيون نيو وزغار دايران دي دكورا وفيها ماروك تمثل سينو oui, enfin, nous connaissons une vraie association des artistes. C'est un projet. ماذا قلت جنات راح تبدا تحكي خاطر من المتر هذا بالضبط بعدا وكي يخدم المسلاي توجور
يلزمنا يضارنا مخدمني بروبليم دونك صار شو غير سينو لاسوسياسيون دي زارتيست ندير قررت فيلم وزغالا تيجينا مثلا نعرف فرحات ندير في البول وما تكملنا الحبس مي كنا ندير حوايج نقلايز لا سي بون فاضله لا يندمها صحيح سي بون علي درونا شطح كان كدا نساعد شطح اللي ثورا كسلا فيها راني أنا قاعد أمان ذاك العلاقة فاضلة هذيك ما لي ساعدين اللي ثورا بس كان كيتساوي شحاني لا هذيك مدي سنوف أنا تولد جنة أنا لا ولا شو غير اللي ساعة كان ولا الشحنة سي فغي بون زاد لو برانسيبال ديال ميشان دونك أتصرف ضد يوث طاوسة فوالا داكور أثاني هي سنروح كان سي عقل ألوراكس اختيرا لو بريزيدون بوتف نو لو بريزيدون فرحات أنو ثاوي المرة تريبونديها Si, tu dois répondre. C'est pour ça, نسمي 80 دولة. Tu vas te mouiller, mon ami. أروح أرتق زي اللي فينو. Unité nationale, l'autodétermination. أروح أرتق زي اللي فينو. عندك نونر رسنتق زي اللي فينو. نونر زوار الدوان كينا. Donc tu prends l'autodétermination. Tout à fait. Un texte rassembleur ou un texte engagé? Rassemblant, la question c'est un peu vague. Bah, c'est pour ça. Mais Rassemblant, c'est ça. Rassembleur, enfin un texte. C'est dans le bon sens, oui. Non, engager un texte pour rassembler, pourquoi pas. Les deux, oui. Ah, les deux, aucun niveau. La question de Van Allen, un texte rassemblant, engagé. Rassemblant, c'est dans le bon sens, oui. Bon, tu prends lequel? Engagé, déjà que je suis dans le texte engagé. Donc je prends engagé. C'est bon. Avec la rassemblant, si c'est dans le bon sens, je prends rassemblant. Tu prends rassemblant ou engagé? Youth Canada. Bon, on fait engagé. C'est bon, tu notes ta fatiha. واقيلا فاتحة يزم ما فاضلة si elle va nous rappeler le RCD ou le FFS. Allô c'est la politique, c'est la politique nationale. Ouais mais تزمر تختار هذا c'est bon. politique c'est pas très scénario. الرمانيك والسيناريو شو لو RCD لو FFS اختاريون ليسن. Non, moi je suis allé faire la question, c'est déjà qu'un joker. Fallait là, on lui accepte le joker ou pas? Allez, sois gentil, Fallait là, le joker. Mais tu as raison, Mikine. Bon, écoute, اختارها هي ونادي أو اللي RCD أو le donc je prends les deux, je prends tout. Non, وكان يونادي دانيك. اختارها هذا وكان يون s'il te plaît. 80 RCD 80. C'est très difficile. Voilà, كي تولد الحفافيك حملنا على نوزينا كنيرنا نخل مقصد نخل Bon, adno à la horse, on va finir. Voilà. Alors, Tirana tamdiest. Tira. Tizritna tamashahut. تماشاوت. Tizina bgayt. كيف القبيلة le FFS c'est que le RCD هنا كيف ثرى بقيت أنا أختار كيف oui لا قد سوى اليوم كيف عندنا في كيف ذا حملات سبنا حملات سونفيل que j'adore franchement ما تصير تزينها في كيف جرجرك قدام وحيرة جرجرك تقب جرجرك يجرجرك
البوليتيك مخلف مي جورج خاطي هادنو على الوقت داك الفافا ساكن سمح تاكي تيزاك دفقايت. أنا je préfère de répondre à tes idées, ما هي تمزور فيا. Tu préfères la radio ou la télé? C'est des moments, il y a des moments où je préfère la radio, il y a d'autres moments où je préfère la télé. Donc ça dépend comment les choses se présentent. Voilà. Tu préfères passer dans une émission de radio, dans une émission de télé? Toujours est-il qu'il يتقرا كل سرينا الشامي نسمكانيس l'émission dans la radio comme ça comme l'émission comme il y a un niveau donc bien bah je préfère une émission radio parce que il y a des questions, on est à l'aise, on est monsieur les je parle à la barre de ça. D'accord. Voilà. ثايرين شنو؟ ثايرين شنو؟ سجت bon شنو يكمل شو انت كوا ثايرين دونك بلا ثايرين وزمرا هذه شنو donc heureusement c'est la ثايرين خاطر ثايرين c'est l'amour qui sauve tout dans le monde. Allez, je prends ثايرين. شو صبرا شيخ الحاج عبد الموحد سقسيت فيكتور يقول الشيخ موحد لامارتين الشيخ موحد والله راح يزورني كان راح يزورني شي يعفو ربي يا خويا خاصك نشري الفجر تروح لامارتين tout à fait alors c'est que tu viens ça tu fais des scratch là que là je suis reconnaissant mais راح الله يخليك كان Il y a deux dates. Il y a deux dates. Avril 2001, 17 octobre 61. Avril 2001 ou 17 octobre 61, à Paris. Maurice Papon. Maurice Papon. Les Algériens balancés à la Seine. Ouais. Ou bien avril 2001. Le printemps noir, 126 jeunes assassinés. C'est vraiment, c'est délicat, les deux dates. Bah oui, زميلات خيرات كوميا. عاوني لي شي تحفظي. كديني وإذا شي قربن 2001. il m'a dit 30 c'est 2001 la preuve j'ai même chanté le printemps noir de Kabylie. Tu prends 2001 donc à 2001 mais même le 17 octobre 61 et comme de Gumzro et donc je reste un jour mais فينا نبان كنا نمشيو مساقين oui ok. Alors maintenant, on va finir avec un petit mot et Chine, tu vas faire un argumenté. D'accord? Le 25 juin. Le 25 juin. C'est ديوت la date وزمانات نتصون وبلكيات والشق فعليا يشوفي حرف لنا غادي نتصون la date يشوفنا تاكينا mais le 25 juin, c'est la date, bien sûr, l'assassinat de Matoblouna, ça fait ça. Manière avec les enfants. Les enfants. C'est les leçons, c'est l'avenir. Tamtos. داجكون الماس بلا تمطوس زمرات يدير وركاس زمرات سي لي دونيس. La famille. C'est primordial, c'est vital. Ton idole. Ton idole. Fais-moi, j'ai trop ton idole. Ah, mon idole. Oui. Ah, d'accord. Mon idole. ما كنتش فكذا صح فكذا بلطسان إذا ولا يماك سمعت لي طون يدول تمغارسني قماك
Bah oui, c'est une heure de justement. Surtout, j'ai beaucoup chanté Flas. Mon idole, c'est mon père. Mon père aussi, que j'ai pas connu. Et moi, c'est pour une cause juste. Donc, il y a tellement de réponses que je crois que... كان يوثالي الثاني ولا 85 كان يوثالي. Eh ben, c'est mon père. Aflassi à former. Aflassi à former. Ton sport préféré? Comme tout le monde, le football. Le foot? Le foot, ah, oui. En plus, j'étais à la GFK à Zifna, donc j'étais gardien de but. C'est vrai? Oui. Amara. Oui, à l'époque, il y a Amara, justement. Oui. Les souvenirs de la GFK, oui. سعيونا غورنا تيري زيزل المفهوم داك هي كان بالو. Alors, ton repas préféré, tiens. C'est le couscous. عندها تحملات عندها سواشوي. فلفل العالي. سوتو كذا سكسوني قرن يناير كسان 7 قرن. سي مانيفيك شتو حنزي في القبايل فلفل شتو قدير ريحه نقدر داخل شواقل ما كارنا مرات تودر بصل كخلمون. البروبليم حمل غير البصل اللي عاودو كان. الوغ عندها الحمر تقيم لي تدار اللي تدرتو في المدينة زي خاطر تسالي غالا كيجي الساعة تصنو الوقت. يا سيدي ذي عزاز كاع يتمدينت عندها الحمر تقيمها. La plupart du temps, non, beaucoup plus dans la voiture. Parce que je n'ai pas vraiment de milieu. Voilà, la vérité. حبابنا قطعت ولا شوي vraiment مفرقة كويس. Donc هذا vraiment كان سينا وانا je rase les murs à l'abri des regards. Je sais pas. Donc on est un peu perdu. Voilà. Donc on sait ولا شو مكانو كيبوين هذا la bonne réponse. Donc des fois تروح هكا زوجان ولا مكان نكون نقارن جماعة كملل الخلا تشور دي مرقان افراق زرزور سي لا ناتور. اتيا اجي قار حمل ناري اجي قار اتسوض تدرتيك عند الدرود اشلم سمسم كان مقارن تيزي بوشن. non, دار حمل السلمار تفلس. حمل دينا نجني شي بو ريان. Oui, et mais la il contribue, même si dans l'ombre, mais à derrière toutes les actions, sur le net, C'est un infatigable مثل مرات في خصيصنا ثاني الذين مثل il est incroyable. Il n'est pas ce qu'on veut ça par amour et le fun. Et qu'est-ce que tu en penses un peu de sa mission au sein de la maison de la culture à Azazgar? Il insiste sur ça. Alors c'est quoi ton avis? Moi j'ai des tchafs là. Non, à mon avis, فلاف يزمر يخدم شواليا خاطر يحمل في الزورين. Il s'intéresse, يخشم ذي الميليو. À chaque fois il y a un événement, نحمل تفض بينا. puisque يحمل شوية. Voilà, Assinir, je lui propose de t'inviter pour le mois de janvier. Et comme ça, je serai là-bas pour assister à cette rencontre. Parole aux artistes. Voilà, Ahmed, tu invites à Limousin pour le mois de janvier. Ce sera avec un grand plaisir. Un très grand plaisir, même. يسرسد يوث تقولني تنسوك مساء لمزيان. في مرة فضيلة شو الناس. نعيش وين في دحم أحمد النغلي. يسرسد يوث لا فوتو شتي بس ماشي اللي زول تاقينس. بلاكي مش كانوا أرى كان مضانا قاعد ندير ميسون دو لا كولتور انستيتوسيون بالك كان سيدي خميدين حمد سيدات قاعد تزكي سير نسملي لك كيان نضل لا بديك قد شون كسان مليح يعني لا فولونتير شو على كيان ما جو لونكوراج فوالا تسلم على الفلاس بس سينس زميرنا سدرتنا
يدلو لكني خمنا يدلو لكني يتدرس وزميرات في دلاس الشاطو à Los Angeles là où tu veux parce que مثلا هي صاحبتي زيبوش نادي اختار شلم فوالا اكيد زنزا فوالا فوالا مون امي زاد شحال نقيمي ذيك سي 22h30 تيلي 1h55 minutes ونزرا نسدي هاد الوقت سي با بو ça fait plaisir parce que تنهضر le même langage. C'est magnifique, moi aussi j'ai beaucoup adoré les questions. L'émission touche un peu de tout. Ils ont aimé Fadela, j'espère, nos amis internautes. donc c'est bon. أنا كاد دجيجان ثم قنت دجيجين رشيد. أنا رشيد يطاس. يطاس. شغل صغر داكل الناس صالح سي ميرابو. Ben, Asséner Salah, oui, j'aime beaucoup ce nom Mirabeau. Et je vais allez, on va écouter juste un extrait.